Naimbag nga orasyo papagayam. Intay nga ro dandanggan. Di Part 9 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ti surat ngayon tayo drama kiniba sa itakat manipod kan ni pagayam tayo akaloy saan naapudpod no anagan. Dear Manang Biyanang, may saa ka pensyonado. Isa may sa akon na senior citizen. Idi nabaluak ng asawa ak manen, iti may kadwa agundaway. Kat agtawan iti nasurok ak 40 tinagbalin nga asawak. Inyawid ko nga ro iti balay may, kat nagden na kami kasagasawa. Tauray kayat kukuman nga ikasar tinobyak, ngam di na paimet kayat. Tasaan kanupay, anak kasagana. Rogyak ti agsalaysay. Tatang, makiasawa akon. Dumanon ka nun dalari, pagsasaritaan tayon ti kasarmi. Ha? Ay na kayo ti makam mo. Total, adan na kamyaw. Taoray, jak kumapay kayat. Ta 20 taon mo. Agam, kanayon mo ti panagkuyog yaw ni tinubyaw mo. Sana bale, tanasingpot ni Larry, tatang. Sapay ko mga raod, ta saan to agbaliw. Sapay ko matag na nayon ti kinasingput na. Tapno awan to, ti pagbabawya malo. Makiasawan ti anak mo, Kaloy. Wan nga raod, asawaan dan. Hayag kasaran ti anak ko. Ngam data, saan tapaya nagkasar? Dumteng to day taa. Mabuti nga makikasarkan ka. Tama nga no al-alyaan nakday di asawam. Kunamot aman nangimon idi si bibiyag pay. Saan? Mawatan na dayjay. Natay nga ruden, agimon pa'y laang. Sana bale, taagdenden natamuten. Kay kasanap, pag naidan nyo nga agasawa, itatanalpasan ti kasaryaw. Makipagnaid kami pa'y lakumakanda kayo, tatang. Tagi patakder kami pa iti balay mi. Unta tang, parogyan men, ti ipatakder miya balay may. Ay, katuna. Sana problema dahi ta. Sige, agnaid kay lata dito'y balay. Tawan mo't kadwami ka ni nanang yaw. Ang damot ten pamilya dagiti kakabsat mo malaw. Katadadan iti lugar dagiti asawa da. O sige nga ro, tatang. Sana bale, tumulong kami itian naman na magastos dito'y balay. Ay, bakit? Ay, bakit? Kadigdigos dagiti agasawa. Rabrabi nagdigos da. Ay, kat gagangay na. Ta, aghani mo da nga ron. Nang rikap da ni tisilid da bakit? Ay kat agsukat dan ah. Ha? Ay, sos, inidap dan tisilaw da. Kat maturog da siguro ah. Aha! Imposible ah! Nabasa pa'y latibok na maturog dan. Aha! Apay akas na tiisem mo, Kaloy. Ay, umay kan. Ta, mapantamatan iti silid ta. Mercy. Ay, umunakan. Ha? Sa anak pa'y makaturog. Sumarunuak no madamdama. Umay kakit din. Santa pa'y mata maturog. Agis istoryata pa'y bakit? Rumwarak, Kaloy. Papanamanan. At dalamapan ko gatangen. Malaman. Nan ikanak man iti kwarta. Ay, mano? 5,000 dadagatangen. Nagdakalan. Sige, imutan naktasinaan kan, Kaloy. Ha? Ay, sana. Di ka kadyag sasaw iti sinsina. Mabitlaan. Indak mangala iti kwarta. Sana ka nagbinulan, Larry. Anya, amangan no masikugkan bakit? Tsaka mo, ah. Wan sama, takanayo na ka makabakbakwar. Kanayo na nga agulaw. Intan to agpakita ti doktor bakit? Wan, Larry. Ay, nanagsaya atin no masikugkan. Madaan ta adagos iti anak mo kasta. Wan nga ron, ah. Adamot pagsayaatan na ti kaadata diti balay da tatang. Tada ni Nanang Mercy akatulungak.
Ang mga awir to iti anak tano bilang laan. Ay, kuwi na. Adan to pa'y mang patanggad kan ka, ah. Tanay, adamang nga rod trabaho. Wala kay. Ubing pa'y mo ni Nana Merce. Ta, nasurukla 40 na. Napigsa pa'y nga agaw aware. Kain ubing pa'y. Isu nga ore aganak ka iti sa nga pulaw, awang problema. Taad dati agsyuman kan ka, akatulungan ta mga aware kadagitan nakta. Uwan angam, sobra mo ta sa nga pulong anak. Diyak ka ba ulanday ta? Uray upat 105, mabalinan. Mersay, aldawan. Apay, adi ka pa'y bumagon dita. Apay, maditirik na. Ay, mading arod tirusok ko kaloy. Awan gaganay gayak. Anya, ay, apay ngay. Anyat kintan mo aya. Awan mo't makapangpanganak itipyas kan kalamansi. Ha! Di ka pa'y nangan itiin na po'y. Mangan kan itin alsam. Kayat ko nga rod, bareng sumarantaak. Alan yalaan nak itipyas kan kalamansi. Pangala ko maitipyas. Kitawan mo't mula tapyas. Katingkag biro ka! No awan isang put mo apyas kan kalamansi. Nasaysaya at laadi ka nagaw awid dito'y balay, kaloy! Ha! Nanang, kuyo gandak man. Papanam ay anak ko. Inak ko magpa-check up, ta sa anak ko na nagbinulan. Ang mga namasikuka kon. Kasta aya. Ay, mala, kuyugan ka. Uray maditirik nak. Ikarigata ka nak ko. Ha? Anyat marik nayo aya nanang. Aglaladutak nga rod anak ko. Basta. Diyak maawatan ti bagik. Kaslada kayat ko akanon. Diyak amunoan niya da itataraon. Maditirusok ko. Agulawak. Ala, agpada tayo mata ni ti marikrik na. Kastamat laang ti marikrik na kita. Ngampasat siguro ti panaginaw ko daytoy. Wan siguro sige, mabit laang nga rodan ako tagrubwatak. Kuyugan ka. Kumusta ti resulta ti check up mo, malaw? Masikuga ka talaga, nanang. Ay kat nasaya at Uwan, nanang. Nagkapon nyo. Ape anak kabaybayag kayo. Itay pa'y lang urayan kayo. Napanak mo't nagpa-check up iti doktor, anak ko. Ha? Anya timpa-check up yo? Ay, agpada ta. Masikugak mo. Anya? Anya mat. Agpada kami mat gaya mamasikog ka ni nanang. Ubing pa'y mo't ni Nana, tagbinulan pa'y laang. Aging kat agbinulan ti babae, mabalin na pa'y tagsiko, bakit? Kasano nga rod ang matulungan na kinto nagpasngayak ngay. Nagdidan kaming tumat nga aganak. Imbis nga iso kumamat ti katulungan. Alaala, sana balay. Payabak to ni Nanang ko. Tay sunto timang patanggad kan ka, malo. Di lagbain. Lakay kan bakit dan nga masango da pa'y latagan anak. Baybayam ka di idan, bakit? Laglagi pa abindisyon ti anak. Iso adi mo babalawon ni Nana nga nagsikog. Uray kas di titawon na. Ay na! Ay, nasapay ko ma. Talalaki to'y sikog mo. Bakit? Tatno ada junior ko. Ay, nagta-apros akta dyan mo. Apros. Ay, lalaki ka. Ay, anak wen. Tatno ada junior. May kaninanang mo. Tanay, pasi ka babae na giti na una kakabsat mo. Apay. Kanyat sa ngita, Mersay. No abmukla makarga anak. Diyak kumaimpalupos nagsikuga. Na, apay ay akas na ka. Rumbang ko magagragsak ka. Tandang tumanin anak na. Lakay kan bakatan. Ngam agkikiadak pa'y ladita nga agsiksikog. Kababain. Mawanti rumbang ay bain mo. Nagayatan tati panagsikog mo. Yan nagasawa tamay. Masikog ti anak mo sa masikog akmat. Anyalat sa dagiti taon ngay. Awan bibiyang dagita tattao. Ha? Umapal na kindi Uray la kaya ka.
makaputo takpay lang. Kan, uray kasta ti edad mo. Kahit agsikog kapay bakag. Isungag ragsak takit day. Pagyamanan tati sa balimanay na bendisyon. Ngayon ti apo ka na ta. Ay na, naimbagpay kadalari ka malaw. Tadan to nanak da. Kakaskasar dalang masikugan. Ha? Ay, wala. Kinsan lang ni maluti masikog barok. Pati ni bakit ko. Ha? Aha? Hindi ka namang rabak tatakalay. Masikog ni Nana Mirsay. Wan! Nagkidanda nagsikog ka ni malunga anak may. Andaman ni nauna nga anak ko. Nukas kasanaw. Ay, wala niya. Tamay kadwa nga asawa yun ni Nana Mirsay. Ay, naimbag kayo, pay. Ngamsyak ka? Awan? Nabayagan nagdandan na kami kang bagakaw. Yung mo ang pay-oray may saan na bukal may. Ha? Ay, agagat ka nga binabarok. Awan nila tamay. Iswa nakapapal kaya talaga, tata. Ay, sana all! Ay na, nabanog ako namang isalsala ni baby. Agsangit matlat ta. Ay na, uray to'y adim, nalampay. Awampay kasi nublat mat nga gawawir. Awampay katulungan mat. Takasano, makigidgiddan kay tumang agsiksikog. Ha? Imbis na matulungan da ka mga wawir itapu ko yung sana na. Tanakigiddan kay matanaga na. Ala, pasensya ka na ko. Yag mo ni baby. Tadwada nga ubaek. Ay, Duwada sana. nga isala. Sana. Ang mga no may batan nyo pala ida. Sana bale, tao may ni katuga nga kababae itong bigat. O may nakanutulungan. Ay, nadal na kamanod lari. Makikiyak dito. Kinikinak itay. Iso akikyon ka mo. Ay, baston. Ay, namabanugak ang makiki. Daytoy pa. Baston ko nakmat. Ha? May kuto'y napintas nga asawa ko. Dananang kanta. Agkin-kin ni kidamat lakay. Wala ron. Imapaldan sa manang bakit. Nagpensyon kan kaloy. Wan! Apay, aday pagatang mo. Ikanak man iti kwartak, taagawid ak ijay lugar mi. Manan, kanayon ka lang agawin. Kailiw ko nga ro, dagiti dadakkel ko. Alan 5,000 laang. Uyugan ka na. Saaneng, adayo ti biyahe, maulaw ka laang. Siyaklatan, agsubli ak tumutlan no bigat. Sige nga, Rod. Mapilpilit kan samot laang. Ibagam ano, mapilpilitan ka, tauray jakon ang subsubli ditoy. Ha? Ay, saan? Saan ka mapilpilitan? Bakit? Sige, ikan ka. Tatang, lumasin kami iti pagnaadan, tanalpasan ti balay mi. Katuan na. Masaya at may tanalpasan ti balayaw. Wan tatang, panawan da kayon kaninanang diti balay. Wan, awan problema iti dayta. Sana balay. Tanda ni Mersay, kan ti anak may akan kadwak diti balay. Kaloy, masikugak manen. Anya! Ay na! Ay nagsaya atay. Ang daman ni pasikat kon kadag iti awan anak na. Ay, kwarta man nga rod, tadagatanga. Sige, manuti ka sa pulam. 5,000 laang. Ha? Ay, pangususaram aya iti kwarta. Ha? Awan mat makita agad gatangan. Igat-gatangak dananang kantatang ko iti kasapulan da ije balay. Sige nga, Rod. Mabit lang, kan ka. Lukas ta, masikog man ni Nana Mirsay.
Wan! Awanan! Inautiw ka man ng barok. Pati jay manugang ko. Nalumbaan mi da. Ay? Talaga mo na. Ang napigpigsan sa mitidara ni Nana Mercy, ngam da kayaw? Ha? Kanyat kayat mo asawain. Saan yung mga karuprupa, di puto iyaw? Ni mo Nana Mercy, di kayong ingas na. Ha? Masigurado at sumarunon tong anak may. Ket kaing ingas kunton. Kaano ang makarwar tayo dito ospital? Inton bigat ka no bakit? Ay na. Singin dagit anak ta. Mirsay. Ket lalaki da. Mana! Ay nagtarda. Biyana! Nagtatanos dagit agong da. At daman di pasikat kon ka dagit kakaruba. Kena. Ha? Aguray ka. Oh, apay nga ap-aprosam tagong mo, Kaloy. Sa anak mo't anatangos. Kastamat kan ka. Hanggang... Ay. Apa yan nagtatangos na gitimpas ngay mo? Ha? Apa ngay? Sino ti malaan da iti agong mercy? Kumusta ka, Mercy? Bakit ka nandito? Oo, kasi kumustahin ko kayo ng mga anak natin. Ha? Kanya nga anak natin ti bagbagam. Sika! Mercy! Sino da ito'y natangos sa lalaki? Kwa, Kaloy. Nakakaintindi ako ng Ilocano. Ako, boyfriend Mercy. Ako ang ama ng anak namin. Ano? Ay, Mercy! Udno ka diti bagbaga da ito'y lalaki. Pakawadan na ko, Kaloy. Ha? Kanyat kayat mo sa Mercy? Ni Eduardo, ti amadagiti anak ko, Kaloy. Ha? Pakakasalan ko si Mercy. Kasi mahal na mahal ko siya. Apay naaramin mo, tikas to yung kanya, Mirsay. Apay! Ididamo kasla jackpot yan ti imbagan ni Mercy. Tajak ni Namnama aliputan nga. Kat pati pa'y gayam ti naunang anak may, saan gaya man nagtaod kanyak. Isa na sakitanak iti husto. Nang runa kat impatag ko dagiti ubeng, nga impasikat ko kadagiti karubak. Tati amok, talaga nagtaod kanyak, ngam nagbiddutak gayam. Pimanaw da nga rod kadjakon amo no sa dino tayan da ita. Alakastan, pipagayam mo, Kaloy. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Kaloy. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. En your nose parity script kan drama ni Jenna Almoite. Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Isurat ngayon tayo ibasa ka ni drama itak at manipod ka ni pagayam ingga saan na pudpud no anagan. Dear Manang Biyanang, grabe ti kinapaidam ti asawak, kat iso ti pagtarayan ti istoryak. Ado edi ti mula mi prutas, kat agungat no adda dumawat. Umanay la pangapapaan na kanyak, tagi padawat akiti bunga dagiti mula me. Rogyak ti agsalaysay. Sino tinagpuros iti mulak apapaya di taparaangan ingga? Apay nga inimla nga injay bunga na. Kano pito na injay amain? Ay, ni Isidro Akaruba. Di mawat tasagpawan na kano iti sardinas. Ha! Naglaing mo dagita akaaruban. Tanamnam ayan dala timulak. Nagrigriga ta ka nagmula iti na injay apapaya. Dawatan dalang. Ay na, bye-bye amon. Uray taado pa'y mat ijay umatimula ta apapaya. Madetikas ta nga ramid da.
Agmula da kumabit tapnusan la aday tagdaw-dawat teraramidin da. May salaeng ti dinawat na. Di ka kadiagim imaw, tama di ti kasta. Ay, kasano ajak imutan nida. Kano nagsasadot da nga agmula. Day talag daw-dawat ti paglaingan da. Kat si kamag, ingga. Saan agapaw ta dumawat da. Kat ikam idaadago saan. Iso nga agruam da. Ta itid kam ngamin nga itid. Ingga. Ay, ayan tay pintel pen. Adda ijay cabinet ijay kwartaw. Apay, an-anwam ti pentel pine. Suratak dagiti bunga ti papaya. Suratak iti bawal ang libray. Tapno mangriknada. Ni, nalumot gaya man dagiti bunga ti rambutan nyo, nanang. Ay wan, nagadaw, inkay mang purus tapno maramanan dagiti apukaw, Josay. Wen man, uray kat nababamot. Ay, ni tatangay, napanan na. Napan ijay umana. Napan na sinibugan dagijay mula na apichay. Ay, nagmula ni tatang iti pichay. Nanakaw. Ay, dumawatak mga rod iti ikubagyo. Tay nakagpuros iti rambutan. Isumulabi masit ti bunga di rambutan Tempadawa mo manayin ingga. Jay anak mo ti dimawat ni Jusay. Ay, nagsadot nga binjasawa na. Jay lagman maniho ti ambuna. Di pa'y makamula, mate. Na, iso nga rod mo ti trabaho na. Driver iti tricycle. Kadamit ko ding jay tricycle na. Agmula ko maano kas jay nga awan biyahe na. Adda ka no dagitay mula da. Ngam awan pa'y bunga na. Ado, pambar na. Sadot na kidi isot amaw. Day talag namnam ay ti amuda nga ramidain. Awan babayin da. Isidro lakay, inka man dumawat iti bunga ti rambutan danana ingga. Inalag humatang ni Jilay. Takababay ti dumanawat bakay. Jak kayat ti rambutan ijay ilay. Kay kayat ko di rambutan datata insaw tanasam Ay, Alan-ala kay, di rambutan ti may sapagin inawa. nagadumot na pag-ininawan bakay. Mababain ako na mapandumaw dawat. Ano sa mun naimbag tula numalpas ti panaginaw ko. Kan kakaiso nang ado ti mula ti kaaruba tayo prutas. Asidag ti pagdawatam, di kan mapan ijay ilay. Tadyak kayat ti aguray iti mabayag. Mala, mabilang raw. Gumata nga man iti bunga rambutan nyo nanay nga. Iso nga min ti pag-ininawan ni bakakaw. Ay na, di mon bayadan. Ingkalatan mga la isidraw. Saan mi nga ilaklakaw? Sayang mutlaang tamargrgragdan. Ay sige mga rod nana. Agyaman Hoy! Nagkunang puros ka iti bunga ti rambutan may isidraw. Ha? Kwa, impakadak ka ni nanay nga tata. Aginaw nga min ni bakakaw. Kaya ito iti may sa pag-ininawan na. Ha! Maalam pala ti umisem iti kasta nga raramidan. Ha? Ay! Bayadam ti pinuros mo isidraw. Ay kawin na ha tata. Husto daytan. Yeg mo day tatay nakikilaw. Palasubas kayo akaruba. Awan babain yaw. Pinabayadan pa'y laang kat pagin-inawan nga ro di asawa na timulam arambutan. Kahit tunggal aginaw. Dagiti mulak ti pagdiskitaran na paginawan. Naglaingin ngay. Ha? Agmula da ngamin met iti prutas. Tapno saan da ngagdaw-dawat. Ay nalakay, sagpaminsan damutla dumawat. Sagpaminsyam. Kunam. Tasan lanam na minsan adimbawat da. Agdadawat dakit dia. Kabagising ka, gumatangak man itiniyugyaw. Nagadayo mga minijay ilay. Mabanogak ngagbiyahe. Uray talo labukal. Ay na, di mon bayadan ka ba guys? Ang awan mo't umulay. Iso nga ruda kadwak ngay may ti apo ko. Ta iso ti pagulya kabagays. Ay wun anya. Nalaingkat ni Totoy nga umulay. Ala, ngamnay, agan anad tapno saan amatin nag.
Lakay, nakita ka dimawat ni Nana saling itinyog da Nana Inga. Inka man mo't dumawat. Makapangpanganak iti kakaruyan anyog. Anya? Ha? Agkakana mo ti pakapangpanganan ba kay? Alamot tan alakay. Makapangpanganak una yan. Sige, tabayadak. Tapno saan na nakababain? Adda ni Tata Insaw na na. Awan, baraw, adda dinarkayan na akasar. Apay aya. Anya nga tanga oras ng sumampay? Gumatangak ko may tibunga nyo giyaw. Angam ni Tata Inso ko matipangipakadaak tapno saan manangagungay. Adda ken ka no urayem baraw. Ang mga numarabyan day dya sumangpal. Ay, marabiyang magaya. Ay, sapay agana ni baka ko ang mga nitinyaw. Ay kat mga lakan isunala ang tawan umulay. Siya ko na, kabala mo ti umuli na na. Sigay, mga lakalat tangarudan. Siyakton ti makaamo amang ibagakin nila kay ikaw. Kensan mon abayadan isidraw. Talaga na puskol ti panagrup-rupan na kita tataaw. Bayadak tapno di ka nagungot insaw. Ah. Bayadak ti dinawat da anyog. Manaw, ti kayat mo abayad na. Nagkuna nga may nga gipadawat ka. Kababain mat nga raw dagim imawt. Isu abayada kaw, tapno di kan sumanaaw. Bayadam nga. Kwarta mo lang ti pagbayad mo kanyak. Tain rimit ko ang naglakwak itipin niya ti pagbayad mo. Ha? Iso adinak man ulawin si kainga. Ay, ngayon tayo bunang ko na yan. Nay, papanamon ngay insaw. Ay nainsaw, apay apinukan mo matantingawg. Wala. Tapno awanan ti dumawat itibunga na. Anya, Ay, anya aklasa iti panagpampanunot yadakan ka. Sayang tinyog ta, manu atawan nga inay-aywanan ta. Ita, pinukan mo laang, akaslawan ang yaman na. agruam da kita tataaw. Day talag nam-nam ay tiyang mudang aramidan. Suron kon. Isidro lakay, ingka man dumawat iti lansunis da Nana Inga. Ha? Apa, hindi pa ilan alpas ti panaginaw mo ay ha? Unay medatan? Baong kalabaong magkanyak? Kaya amom lang arudo na nakaimimo ni Tata Insaw. Iturturod mon ati mapandumawat lakay. Makapangpanganak una yan. Nakitak namin di lansunis da, nagdadakkel. Ay, pabay na naktumanan ni Tata Insaw. Ano samon naimbag to lang, numalampas akon ti panaginaw ko. Ay, mababay na kaon. Ano samon alakay, taawan mo't ngamin prutas ta. Kay mulmula pa'y may ilangamin dagiti prutas ng mula. Mabayag pa'y sakbay ngagbunga dagi jay. Kasimpay, kaum umay tapay mo ilangamin iti daytoy a lugar. Wen, isungain ka pala dumawat. Wen no bayadam, tapno saan nga agungot ni Tata Ingo. Ay, insaw! Apay ngay apinukan mo matuntilan sunis ta. Ti kunam jak nakita ti panagdawat dayjay nga isidraw. Pinadawatan manan. Binayadan na. Daytoy man nay, sa nga gasaw. Sang ngagasaw. Kenutuhan ra ti panangilakok iti may sakilaw. Insaw! Iso akas talangan ti rumbang iti daytalan sunes. Ta daw-dawatan dan tumilaang. Ay na, sayang insaw. Ay unay kamutan. Nakasaysayang. Auntie, umay kami man. Ay na, di ba kaanakan? Da kayo magayam. Ay nasaya at magta nakapasyar kaya. Mala, sumra kaya. Naggapo kami dita balay danana, ante. Di mauas kami. Tadamag kong ado kano ti prutas yo. Ayun naggigidan nagbunga ti rambutan. Kanaluuman dagiti papaya. Adalang ka, atays, abukadaw, kanda dumapay. Timing nga ro dati yo, may ante. Aywan, nangkal ngay. Nagpailay. Napanain lako ti layakan aban na. Talaga nga ado ti mulay, ante Ay katun abaraw. Tanagagat met nga agmula-mula ni Uncle Mau.
Adun sa pay kano ti bunga tinyugyo. Kuna ni nanang. Ay, awanin Pinukan ni Uncle mo baro. Pati jay lanson ay nagsayang pinukan na. Ha? Apay ngay? Ay ikwa. Sukatan na kanoy ti sa balay. Ada kayo gaya man, Uncle. Kumusta? Anya dagita imet yung nakabag si ka Jipa. Prutas sa mga dagita. Unang Uncle. Napan kami nagburas iti prutas yaw. Baybayadak kanyan tingem, di na awatan. Anya? Agyaman kami, Uncle, Talaga nagbaknang kayo iti prutas dito ya. Saan akaskada kami ijay syudad a Pasig a Magatang. Saan pa'y apresko nagiti prutas alako ijay. Ay, sige, Uncle. Patuloyin main, tamangan nagtudaw. Agyaman kami manen, Kastoy tirumbay ka dagito. Ay na, inso aya. Di mo po kanon dagiti prutas ta, Apay ngay lakay. Kasta tirumbay ka dagita. Tapno awanan ti dawatan dagiti agdadawat at ataw. Unay kan aya, insaw. Nasakit tinakam ka iti panangtad mo iti prutas iti dayjay ajiba. Agasam, hinambag ti nalada a prutas. Baybayadan na, ngumjak inawat, taka nakakmag. Kansag paminsan met lang nga umayda pumasyar. Ay, basta po ka nag-amin na namulak. Tapno awanan ti subsublyan da daw-dawatan. Anya? Papanamanan lakay. Ina man nagmulay ti prutasin, abakay. Nagadulang aruden dagi jay imulam. Kun addan sabong da. Agbungadan lakay. Nayunak pa'y dagiti mulat, Taure, kanayon kang nga aginaw. Di sigurado nga damula ta pag ginawa maprutas. Unay kat nga agpayso day di apanaginaw kon. Dagitay matmulat ti kaarupa ti nagin inawak. Awang kano dagitay mula ni Tata Inso a prutas ay. Pinukan na magkano amin ayon ko na ni Nana Inga. Apay nga ta pinukan na lakay. Diyan mo sukatan na siguro Ay, nakaapapal dagiti karuba. Nagado ti bunga dagiti prutas da iti arubayan da. Basol mo lang no apay pinukang ko dagijay. Naglaing kanto mo ngamin nga gipadawat. Di kag pabasaul ta si katakim basaul. Gapo iti nakaro a kinaimot mo dayta. Grabe iti kasta nga ugalim. No amok la kumaakasta ti ugalim, idi agar aram kapay lakanya. Diyak kumanakikaskasarkan ka. Anya? Inlaklakay mo ti kinaimot mo. Pukanem pa yan, tinagregregatam nga imulmula. Gapo iti nakaro a kinaimot mo. Ay nalabos kan. Ay, di ka madanagan. Tagmula manayin. Manopay atawan ti orayan. Sagbo nga manayin. Naimbag no si bibiyag tanto pa ay. Di ka madanagan. Tadagitay mabiit nga bunga ti imulak Inga. Gimatang kamat iti maimulaan niya og insaw. Wine. Dahitay nyog ang mabiit nga agbunga dahitaw. Kanda iti daddo mapay aginatang ko, ke mabiit mo't lang agbunga dagitaw. Bala, tulungan ka nga rod nga agmula dita paraangan. Saan adita paraangan ti pagmulaak? Sa dino nga raw. Ije bakir. At dadagata ije bakir. Iso nga ije ti pagmulaak. Anya, ay sus, nagadayo ijay. Kan bakbakir ijay, rangkis pay, nagsamag. Dalosak Naglawa dito asidag ti balay a pagmulaam. Ngamapay nga ijay pay la nakaadayo lang arudan, nagsamag pay, kan rangkis. May mayat nga ron ijay, tanalamang. Saan ang makita dagiti agdadawat? Anya! Ay, malumain ngam awan paila ni Inso. Ay na, makapadanag mo't na di atao. Ayan na nga tangay. Ay, agyamanak, isunti sumungad. Hala, natumba mo't di asawa. Ay, Insaw! Ay, nadandanikan, Insaw.
Naimbag ata saan apoy sunos jay uleg anang kagat dita sakam. Kan naimbag ta saan agrabay. Tana itaray da ka pa'y dito ospital. Ay, kunala no ada, kun di langit. Ay, naimbag ta nagbiagak pa ay. Day tangamin ti bagbagakan ka. Sorry, bakit? Jakon mapan di bakir. Promise. Ay, Manengga! Kumusta nga ni Tata Insaw? nadamag mi tinapasamak kini Tata Insaw. Isu nga imay kami dito ospital nana. Ay nasaya aten, naispalin iti pagad balasang kaw. At dagayam mi aprutas. Agduduma aprutas da kita, oy. Ah, Uy, tata, nana, nagbungan dagitay mula mi. Kat itatada kami ti adda mula na. Da kami matimangtad ka da kayo. Unta na, agsubalit kami makada kayo, ha? Gaputa pinagpadawatan na kami, day. Da kami mat itatimang tang. ay, pasensya kayo na barok. Balasang kaw. No kanayon kayo apagsawan iday. Gapo iti pa nagdaw-dawat yaw. Paspasensyaan dak Ha? Awan day jay kada kami, tata. Maawatan da kayo. Nagpakawan ti asawa kadagiti karuba may gapoy timpakpakita na iti kalabas. Nagtalinaad mo ti kinasaya at dagiti karuba may kastamatan dagiti kakabagyan may nga uray kasjay timpakpakita ti asawak iti kalabas. Kat ita adalat tatay ugali ti asawa ka na imot ngam sana nakas ide kagrabe. At least ita nabawasan na basit ti kinaimot na. Alakastan, to'y pagayam mo, Inga. Ay una yan ay ate asawam. Gapoy tinalabos sa kinaimot na dandani na lakang nga rod na isang maktibaginan. Ang malasa na balita. Babantikas dyan na pasamakan kwa na ka nagbaliw mat. At least, ada nagbaliwan na. Wano, ada nagnakman na. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Inga. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat wano enyornos para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tangina, kada kayo. Amen. Manang Biyana! Surat ni pagayam tayo alenlen saan na pudpud no anagan, tintay drama kanibasa. Dear Manang Biyanang, adamat kayat ko pa'y drama kan ka. Napasamak da ito'y idibalasang kami pa'y iti kasinsin ko anemia. Sana pudpud no anagan. May sentro nga mente istoryak kan kwa na. Aday di na boyfriend na kat nagnaed, iti sumagmamanungal daw, iti balayda. Ngam kalpasan day ta, pimanaw kat sana na nagpakpakita. Rugyak ti agsalaysay. Tinlay, kuyugan na man. Ijay. Gibalay da kasinsin mo, Mia, ah. Mapankagaro man niya. Ha? Kaya una, ha? Amo mo na bayagan na kursunada di kasinsin mo. Ay na, agpakuyog ka pa'y lang. Kabailam day ta. Alam na ta, kung mabita lang. Ang mga nuabugan na manan nakaslaman ako. Napipiano da ka, takabain na ka. Ay, ala, mabiit lang nga ron, andi. Itulog ka lang igi paraangan da, ah. Ha? Pumanawak matla adagos, ta ituloy ko tilablaba, ah. Biya, adda ni Anday, pasyaran nakakanaw. Pagawidan yun, nanang. Apay nga, ikat awan mo't aramide manakaw. Kun awan mo't papanam, saan aya? Basta pagawidan yun. Amo na nga adan asawak, armanak pay lang. Asawa nga ibagbagam mo't. Balasang ka, anak kaw. Awan asawam. Tanabayagan a pinanawan na ka ni Roberto. Hanak nga pinanawan nanang. Subli anak tumatlaang ni Roberto.
Napan lang nagbakasyon. In promise na nga ikasarnak ni Roberto. Ay, anak ka, oh. Iso nga papanawon nyo man da diyang Andy. Ibagayo man nga di balasang terman na. Sikan at imangibaga, kasarita Mia. Tadi matla pumanaw dayjay, no saan asika ti makisarita kan kuana. Malan, ingka kasarita nanak ka. Kasano ko mga adda asawam ka, balasang ka mo, Mia? Adda nga rod asawak ni Roberto. Aw, nabayagan na pinanawan na ka. Sa mong asawa dayjay, tadi kami nagkasar. Ang mga no dayong kasar na sa balay. Siyak lang tayo ayatan ni Roberto. Aw, Iso nga hang kaman nga agsasawit kasta. Padak semedya asawak nga. ha? Sardangan nakon nga paspasyaran ande. Tawan pag-asam kanyak. Jawan asawa na ti Sir Patam. Han nga siyak nga si aasawa. Apay nga ipilit mo tibagi mayan o di nakakayatan day. Nagado babalasang di ti lugar tayaw. Ngam day jay pay ami at tinapilem. Kaya iso nga mo ti ay tatang. Nabayagan na crush ko ni Mia. Di nakakarod kayat. Kaya nak, JX na ngamin ti pagrasrason na. Ibagbaga na nga da asawa na kaawam may. Kay, anyat amam. Ang mga no na panla nagtrabaho iti sa bali a lugar. Kaya na mga no ada komunikasyon da adwa. Oha, awan. Imbaga tinana kanyak, manipod pimanaw jagnagan iti Robertaw. Kasaanan ang nagparparik na apulaos nga oray tiksla ko ma. Anya, Iso nga anusang arman ni Mia. Tapat siya nga kludan nakturay jay. Mangantayo na nang. Nakagaw akon. Anyat linutom amasida, anak ka. Paksiw nga bangus. Di paborito ni Roberto dato. Ah, apay nga rod atan lumanen ta plato dito'y lamisaan nga ay, kat dudwa tamot dito'y balay. Kat plato ni Roberto Anya, ay Mia anak ko aya, madadadail santi ulom gapo iti dayjay a Robertaw. Hey, agtugaw kayo kit din. Hang kayo nga sumanaw ta. Mangantayon. Bye-bye anda ka di lang iti kayat kong aramiden. Han kayong mat nga mapapektaran iti aramidok. Ha, sige, manganta nga rudo na nako. Ante, nasaysaya at siguro no ipacheck up yun ni Insan Mia iti doktor. Takas la saanen anormal jar aramidan na. Wen nga rodlin lain ka anakan. Ipakita yu iti psychiatrist, ante. Naimbag ano kayat na. Kayat na, basta ay aywan yung ante. Sige ay, padasag ano kayat na balasang kao. Psychiatrist nga. Apay anyat pagkitkitaan nyo kanyak, agbagtit. Ha, ay inisaan anak ko. Ngam na sa Hanak man nga pagbalinan nga bagtit na nang. Limpyo tar aramidak. Awan mo tambo nga madi. Anya mo tikas tang aramidyo nga. Ay na anak ko, kasano mga amin kat nabayagan api manaw ni Roberto. Ngam panagriknam kat adapay la dito'y balay. Tatunggal manganta at dalata plato na nga uray awan mo't. Kan maturog ka at dalata tay pungan kan ulis na iti kamam. Kat, apay bawal nga aramidan ti kasta. Anya nga kumatimadi. Nakayukit di tagpamintal. Madmad iti ugaliyo. Hang kayo nga makawawat. Mia, ipadawat mo dagito'y sapatos ni Roberto dito, anak ko. Tawan mo't mangusar. Wano ilako mo na isaw. Bye-bye anyo dayta. Usaran nanto no ag-awid. Ay na, di mo namnamaan ti panagawid na. Linipat na kanday siya, anak ko. Haan nga rod. Kanayon kunto pa nga matagtagainap nga nag-awid dito eh. Idi kwan kat nagkasar kami kano. Anya. Ay, nagado dagito'y sapatos. Kananginan sapay dagitaw. Apay no ilakaw. Ta sigurado nga ado ti mangayat ka dagitaw. Yumalangan dagita. na. Baka ilakuyo pa kit di. Nikat pangipanamon ngay. Idulin ko dya kwartok. Pati dagito'y sinilas na. Idulin ko.
Tapno daw saran na no ag-awid itoy. Anya. Insan Mia, adda ipapaitid ni Andy kan ka? Ha? Ni, anya data nga insan? Chocolate kan bang banglaw. Amo na kanu ngamin adi mo awatan. No iso timangtid kan ka. Iso asyak kanun at timangtid kan ka. Jak pagan ano data? Bagi mo na insan. Anya, ala para kan ka nga road. Adda pa'y nga road nahagan mo dito'y nangikan na. Sinuratan na iti pentel pen. Tumia. Kunana. Jak awatan data. Ta sigurado nga agunget di asawak no maamuan na nga ag-awawatak iti regalo ti sabale. Ay, apay ay akanayon mo abalik sanday ta asawa. Katawan mo't asawa minsan. Ada! Napanla ang nagtrabaho iti sa bali nga lugar. Tapno makaurnong iti pagkasaran me. Kat adda nga rod komunikasyon niya. Agte-text, wano umawawag. Saan atabise? Kan madadalmat nga men di cellphone na idi. Baka nadadaalan ay sungahan nga makatawag. Anya. Ayun gayam insan. Kasar ni Puldo ita. Inta makisala no rabi eh. Kayat mo? Da kayo ata babalasan kayo. Adayam at makisala nga ada asawa na. Baka agsilos di asawak. Da kayo ata babalasan kayo. Kan baka sumangpad tadta ni Roberto. Huibis nga men tadtakat. Kuna na nga agawid idi iti huibis. Kat baka tadta nga huibis. Anya. Ay na insan, mapantaki day. Dagasun ka no madamdama. Bareng adda maamamum abaro ijay. Kano agkinayat kayo, di mayat. Jak nga rod umay. Saan akon nga balasan kunak lang nga rodan. Lilay, ang tagsala. Si kamat anday. Awan pa'y latukar agsalatan. Urayong pa'y nga agpatukar daan. Gustong to, ano ang data ni Giteng nga? Amangan ngamin na maunaan da. Si ka talaga. Ay, sayang. Di mat ngamin imay ni kasinsin ko amiya. Ta iso ko mati isa lang. Huwag nga raw. Itay pala birbiro ka nga mawamay. Di mo makita. Ay na, di na kayat ti umay. Uray kasano ti pamay ak amang pilit kan kwa na. Talaga di na kaya. Malasa na balay. Tada ka mga mangisandikin ko na. Uray, tagkakaingas kayo, mate. Ala, napimpintas mat ni insan ko Napintas kayo, adwa. Agdo matipintas yung linlain. Bala, umay kanta yung tagsala. Magagaran ako ng agsala. Bala, sumuro ka kanya ka. Muna ak igiteng nga. Anya, uy, urayan na ka anday. Ay sus, naglokon. Napanan. Ay, bag nga oras mo linlain. Kuyugan naman, hindi balay da insan mo, amiya. Anya, ala, sapay adda na ira na apapanak ita, ande. Inak itad ti order ti customer ko iti online. Ay, kunak ano awang papanam. Sayang. Pakiitid mo man lang arog kang kwa na daytuyin, nay. Ay, Nay, anyaman daytan, ande. regalo kanin sa mau. Tirno asando ken shorts. Nakita ngamin na mahilig iti tirno kay. Iso nga ingatanga man. Nungay di naman awatan. Kaslagay chocolate idi nga ipapaitid mo. Di na inawat. Impadawat na kanyak. Iso akinan kun Kano di naman ang kaya di alam. Awan mo problema kanya, linling. At least sana masayang. Taada ka para salo. Kat kasano no di naman awatan dayta. Kat itid naman kanyak. Isublikan ka No itid na kang ka di alam. Sika mangusarin linlen. Ay, hangko nga pagan ano data linlen. Isublim ka na Andy. Alaam nga minon, insan. Awan magdakas na, no agawat ka iti regalo. Ay, saan nga rod? Luyalak ngamin ka ni Roberto. Naawatak deta de, kaslalin ni putakon. Ay na, di ka mang namnama iti awan. Tanarigat ti mapaay, insan. Subli anak nga rod ni Roberto. Amok nga sorpresa anak to dayjay. Kanayon ngamin nga matagtagainap ko nga nagsubli. Insan. Isu nga ibagam kay ni Andy tasardengan na kon nga regaloan. Tanong masurunak, puurak amin nga itad na kanya.
Naimbag nga oras mao din lain. Ni, ande. Sumra ka. Anyaman ta imat mo. Para kinimiya akasinsin ko mananday ta. Kumaa? Ngam namumula di na awatan. Iso asikan ti pang tedak, len. Ha? Ala, apay ngay arigalwan na. Awatam ko malin lain. Nagpintas day tabag. Ala, para kang kaday ta. Ande. Nasaba ko nga minimiya di dalang ka. Iso ko mapang tedak iti day ta. Hangam, pinagsasawan na kiding. Pinabainan na. Anya. Ay, anyan day di akasinsin ko. Iso nagdiretso ako na dito'y balayaw. Len. Sayang, pa'y no sana mausar day tao. Awang mga miniinang ko apang tedak ko ma. Ay, kat agihaman nga rod. Ande. Ay, mairamramanak pa yan arigrigalwam. Nakapanimid ka man nandito'y abay titawa, Mia. Anyat pampanunuta manakaw. Oh, Mia! Nay, agsangit ka mo taon na nakaw. Kano ngay nga ta nga sumangpot ni Roberto? Ayanan ngay, abay nga hamatan nga agawid. Ay na anak ko, lipate mo ni Roberto. Tadi na kan pagan ano day dyan. Ay ayatanak ni Roberto, nanang. Saan apod no day ta? Tanupod nung ay ayatan na ka. Nabayag kuman asinubyan na ka. Ngam dandanin do ataw na pimanaw. Ngam saan nagparparik na apuluskan ka. Kanayon ko nga ron nga may tagtagainap. Nagsubli ka na ito'y balay. Tagtagainap laday ta, anak ko. Bunga la siguro ti kanayon apa nagpampanunot mo day ta. Nanang. Lipatom ki din anak ko. Nalabay, saan ani Roberto ti talaga para kan ka. Marik-rik na nga rod. At dalang iti asidag ni Roberto. Iso nga, masapak nga rumarno bigat. Inak man agra-round ijay taon. Tamar barang masabat ko ijay. Agyaman ak dito'y inted mo akik alin line. Awan anyaman na antay. Sigay agawi da nga rudan. Niinsan mo amiya ti umawawag. Hello anak kaw. Ayan maun. Adakan di ta balay. Ay paumaya ko nanak kaw. Awanak pa itabalay nanang. At dakit to'y taon. Kalwak ni Roberto. Ha? Roberta? Ay agtal na kamiya. Di nakrabakan iti kasta. Ay, agpaso tayo bagbagak. Nakitak ni Roberto ito'y taon. Nabayag mat gayaman nga anda ito'y. Agnig-negosyo gayam ito'y. Anya? Kahit? Iawit ko ni Roberto no madamdam ay tabalay. Sige, bye. Ay, jak amo no agpaiso di imbaga anak-anakan. Nagkita da kanukin ni Roberto iti plaza. Anya? Mamimiss ka unay, Roberto. Apay nga ang kang maijabalay me. Kuha, Mia. Itatanalpastan nga nangan, agawit ta ijabalay Ando pa'y lang dagijaba dumichay. Sana mabalin, Mia. Ha? Apay ngay? Sorry no naglibakakan kay ti kalabas. Agam kinapod no na. Si igudan nga da pamilyak. Iso di kan sinublian iti balayaw. Anya? Nagapa kami lang iti asawa kiti nagyanak iti balayaw iti sumagmamanungal daw. Iso sorry, Juan. Anya? Isumat lang ngayam nga ang kakanak subsobli. Uwan, Mia. Iso lipatan na ko man. Tanabayagan alinipat ka. Abay nga linoklo ko na ka, Roberto. Abay nga. Awanan ba na dyan nga, Roberto? Manluloko. Inururay ko iti mano nga taw-tawan. Hanak nga nagpaparam iti sa bale. Ninamnamak nga agsoble nga minalalilaw naglagayam. Kunak tumit ngamin kan ka iti kalabas, alipatem unan ako. Rumuarak na lang. Naipapanam. Mabagtidak no dak iti balay nga agpampanunot. Iso nga rumuarak.
Malangam di ka unay umadayo agawid ka matlada agaws. Wen, adalang mapangko ka sa reta. Lenlen. Alang huston insan, di ka nagsangi. Sana balay, tasaan laan ni Roberto ti lalaki. Ado dita. Awagam man nga ron ni Andy. Ha? Apay ni Ande. Basta awagam. Paumayam ito balayo, insan. Sige na. Talaga nga umay dayjay dito eh. Naawan trabaho na ita, Mia. Undaway siguro paikit din Sige nga ron tao, Rayak. Nagsakit nga talaga ti barukong ko. Nuam mo kumagayam nga ada asawa ni Roberto. Hinaklon ko kumaidin ni Andy. Iso nga gusto no umay, tada ibagakan niya na. Aklon na kuntayat na. Kaya't mo matlang ni Andy nga para kanya, kinsan. Ay, ikwa. Nasingpatmat ni Andy. Nagagat pa nga baro. Iso nga haan nga naringat nga ayatan. Nay! Dakaon! Nay! Ada ka magayam dito niya. Andy! Nay? Naimbag tayo ka. Ay, natataka lang manan nga makita. Gimo po ka unayan. Apa nga sangsangit ka? Inalilaw nak ni Roberto. Isong aklonan ka, Andy. Si kagayam sa nga talaga ti Destinek. I love you too, Andy. Kwa! Kasanungay ka? Adamo na kinawatan mi ka ni Linlin ngayon sa mount. Wen insan, nabayagan nga da nagkinaawatan mi. Kat pagsasaritaan mi inton bigat ti kalay sa mi. Apay nga katsak mati mo na ngayon naram mo, Andy. Apay nga kasta. Pasensya ka na. Ngayon na ibawin ka ni Linlin. Tisigod pa nagayak ko kang ka. Iso nga suray. Apay nga kastoy. Talaga ka di nga gasat ko ti mapapakay. Apay nga. Kasta unay apa nagsangit ti kasinsin ko, idinamwan na ada kamin ken ni Ande manang biyanang. Nagkasar kami nga rod ken ni Ande kat kabayatan ti panaglabas ti aldaw, iniinot metla na aklon ni Mia ti gasat na. Katita, adan 5 nga anak may ken ni Ande, kat nagtalinaad ti kinasingpet na nga asawa ken ama dagiti 5 nga anak may. Nakiasawa mo ni Mia kat adamot 2 nga anak da. Alakastan, to'y pagayam mo, Lenlen. Talaga nga awan makaibagawan no makaamoy ti agbalinaga sa titunggal maysa iti masakbayan. Adaw dagiti pasama kaditay namnamaan na dumteng. Alakit dawat ka asapay kuma. Tagnanayon ti kinaragsak yo asa nga pamilya. Kastamutan ti pamilya ti kasinsin mo ani Mia. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Lenlen. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat wanenyor nos para iti script kan iti drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amen. Manang Biyanang! Di surat ngayon tayo drama ita, wano'y basa, kat manipod ka ni pagayam tayo aruhel, saan napudpud no anagan. Dear Manang Biyanang, kayat ko nga istoryaan, ti kapadasa ki di baruak paylaeng, aging gaan ang asawaak. Ada nasawak ng awan anak may, kat adayo amadan kami iti anak iti nagbalin nga asawak. Noa paya kasta tinakunak, iso tibin sa binsak nga istoryaan, kanipadramakan ka. Rugyak ti agsalaysay. Day, rumor ka day, Rohel. Why, nanang? Kita nyo man, numaya mo ilapurma ka mapanagaran. Ay, sus. Unay day ta na porma, manakaw. Ay, maday. So katamtabadom. Bado tila kay day ta. Nakaislaks kakit dahin.
Saka nagpulo iti sabong-sabungan, ken nakabalat ka iti sapatos. Saka nagpumada, anya ngay day ta apostura manakaw. Kastoy matisigod pa nagpurpurmak. Kasla di kay pailan na irwam magkanya, nanang. Ay maday, palakayan nakatilangam iti kasta apurmam. Nga? Agsukat ka anak ka. Kasano nga aklunan nakatibalasang nga armam no kasta ti posturam. Awan ma-turn off ken ka. Basta komportabli ang iti kastoy alangak, nanang. Sige, mapana ka untanay malumain. Ay, una yun ti anak ko. Kaslala kay ngagpurpurma. Ay, nagalas ti pa nagpurpurma na. Kas di nga ron mati kaya na, purmante. Apay ay alapdan nyo. Di nakla matultulad di kasinsin mo, Elvey. No pa nagpurpurma laang, ay sus. Ada yung atiwak di kasinsin mo. Wana, tapang teenager mo ti pa nagpurpurmayo, ante. Kastoy ti rumbang apurma kaanakan. Nang runa, numapmapanan ti edad. Masapol akong traem ti panaglakay, wenno panagbakit mo, babaan iti panagpurmam. Amom nga men, Elvey, kaanakan. Madismular ti panagbakit ken panaglakay tayo, no pang bagets ti ibado tayo. Di naalala sa kitaan no senyor kan, sa kagpurma iti pang grade 5 baba daw. Ibagadan tupeng agkabaw kan, takasla ubing-ubing ti panunot yun no kastante. Ay na, depende yan sa nagdadala ako na da iti Tagalog kaanakan. Ibagay mo mat ngamin iso akitaan na. Kasla sa anak abumakbakit, tanalaingak nga agpurma. Adu ati-atiwag ababalasang no pinurmaan laeng ti pagsasaritaan. Agdan ti anak ko. Nay, apaya kasla nalpay ti abaga masimang pay, Rohel. Awan sa hamit tinamnamak ka ni Elizabeth. Apay, binasted na kan? No binasted na ka, ay kat sumapul kay ti sabalay. Try and try until you succeed. Kunada nga roon. Ni Elizabeth ti kaya kong asawaan. Awanin sa bali pay. Ni Elizabeth lang. Kahit ko namat nga awan namnamam kan kuana. Anyat ko na aya. Sumapulak ka no iti sa baling armat. Tagdwa-dwa nga ming kanya. Amangan ka no luluko lang. Anya, ay sus, kurang kala siguro iti diskartay anak ko. Ha? Kaya't ma, tatulungan ka. Kuyugan ka ama panagaraw. Anya? Kababay mo, ha? Amangan no ibaga ni Elizabeth, adya makataadar iti bukod ko asaka. Amangan no adda ma-turn off kanyak. Ay sus, apay ngamin nga ipanunutam ti armam. Think positive ka day, anak ko. Basta kuyugan kan tao. Sa denaw ti balayda, kentaga ano aya day tanga Elizabeth. Ne, Cesar, da kayo kayam. Ay, nanang mo ka day. Why? Iso ti ina? Naimbag nga oras mo, kabsat. Siguro, si katiin na ti ar-armentoy anak ko, anya. Abalayan to be. Nanang. Ay, Iso ni Elizabeth. Tiar armag. Ha? Ay. Ay, si kagayam ni Elizabeth. Ay, pasensyakan, kabsat. ay, sumrak kayo akabsat. Umay kayo. Ay na, ay, sos, anay ko, ay, simakit matantingipan ka. Ha? Ay, excuse me, ay, pasensyakan, kabsat. Ay, maday, sumron sa manan ti sakit ti tiyan ka. Ay, stay ito yung ngipon ka, kunak kuma. Ay, anay ka, ay, anak ka, una akong nga agawid. Ay, nasakit na talaga ti ngipon ka, anay. Nanang. Apay nga anak kami suka yaw. Ada ka din nakabadtripan yaw. Ha?
Di kan agsubli iti ayan day nga Elizabeth. Mangibabain ka. O dakas ang makitak iti dayta. Ay naanak kaw, nagadudita ang mabalin mo nga armon. Dayjay pay, katawanak samot dayjay nga Elizabeth. Ay ayatak ni Elizabeth. Ay kalukwan day tang ibagbagam. Adudita ti mabalin mo nga armon. Ay, basta, jak kayat ti katawanak nga agbalin ang manugang. Jak kayat nukunak, jak kayat! Ay na, adda na idanon kanya kadamag. May papan iti inam. Ay, di na kano kayat paraken ka. Isu nga ibagbaga ka sumapol ka niti sa bali nga armem. Ta sigurado nga adu ti agbalin alapod naklunan ka. Basta si Katyay ayatag. Di kasarde nga naging nga di na aklunan. Akluna, kadamot panagayat ko ken ka. Dagitilaang tattao itaglawlaw tati pampanunutek. No kasapulan nagtaray, tadi aramidin ta. Anya, Mapanta iti aday o lugar. Daytay lugar nga wang makibibiyang kadata. ngem amangan no anya taramidan ti inam. Ahaw, wawang bibiyang kaw. Tinapatag ka kadwata. Si Katyay ayatak Elizabeth. Oh, mangibabain day akasinsin mo, Elbay. Agasam, dinak dengdenggan. Agad, anyat maramidan yung nga no isot kayat na antay. Ay mangibabain. Oray awan mapasamak akasar. Nukas metlakin ni Elizabeth tagbalin amanugang ka. Anyalat sa dagiti kakabagyan tayon ngay. Dila nagpilpili nga minan iti inaram na. Kunada oray kumabot ano baknag. Ante narigat agsao iti patapos sa kunada. Anyat amuyaw, amang ano nasing pumuday dya babae. Iso akinayat ni insan ko. Ti ko namkit day. Sigurado nga daim pakanday dyan nga Elizabeth iti anak ko. Ginayuman na siguro. Anya! Ay na, sumangputan da anak ko iti mabiit manipod abroad, honey. Ay, sakmat itatag parikot hanay. Amang ano, di na kaya ti anak mo at ubi nga nga adayong umsika. Di ka madanagan. Amunan, ti may papan ka data. Kati kayat na, agkasarta na pa man na sumangput. Agpaisaw! Wen, honey. Ninanang mo tayan ti problema. Ay, sigurado nga agung at day chay. Dinalakit di kayat ti panagkalay sata. Di ka madanagan ta kasaritak to ni Nanang. Nanang! Nagkayat kayo maidisang kaday. Inayat yung day di tatang. Iso maawatan na ko mamit Saan ko masiguro apakabasulan ti agayat? Tatungkal tao ke makari na mo itikas tayo. Awan bibiyang ko kada kayaw. Ay na. Sukir ka. Iso ang makaamu kayaw. No denggan na, pagyaman na. Ngam no natangkan ti ulaw ay makaamu ka. Aramitin nyo ti kay kayat yok. Ay, nahagyaman anak ko Ay, pasensya ka no makiasawa akmanen. Ay, sapay ko matamaawatan nak. Ay na, nagsaritaan yun ti maipapan iti day tabanag saan ka di nanang. Awan ti problema ko nakalangaro din. Agrubat kayo kay di. Mapan tayo di balay ti nobyo yo. Ta siyak man ti makasarita iti inana. Agbayso anak ko? Uwan na. No kasapulan nga alo kuyak di aramidak. Tapno maawat na kayo nga kas manug. Nanang! Adda kamay! Naimbag nga oras mo, kabsat. Kaya't da ka kumaama kasarita. Nanyapay lang ti rumbang apagsasaritaan tayo. Kat nagdan na kayo matan iti anak ko. Naimbag nga orasyon, nana. Siyak nga'y nini ko. Anak tinubya ti anak iyo. May kami kumamakisarita iti nasaya at no ada pa nakabwalen na Ay, sige. Sumrag kayo. Mala, umunag kayo. Umay kayo. Ay, pasensya kayon iti panagsasaaw. Mala, iti unag ti pagsasaritaan tayo. Jaklaim pagarop nga adagayam na taer abaro nga anak ti agbalin amanugang ka. Ay, agyaman na kata naawat yung matlang ni nanang ko nga agbalin ang manugang iyo. Apay
pegit dinasaan. Asino ako mangay nga agpili-pili iti agbalin nga asawa ti anak ka. Ay, thank you, ana na. At patyak ngamin nga agbalin to anaragsak ni nanang ko, iti sidong ti anak mo. Ayatan dia tayo tunggal maisa. Nikaw. Baliwan taman ti saritaan ta. Addaman damaga. Anya nga dia ta? Adda ka din nubya. Ay, awampay mat. Agpada nga ron ta. Ay, huwag gayam. Mabalin ka dahi nga awisan ka inton malaham. Sa dino ngay. EJ Plaza. Inta agpasyar. Inta mang restaurant. Kasyay, agpagnapagnata. Ay, sige Pagbigyan kayo. Total, awan matipapanakin to malam. Iso nga ayos lang diata. Mangan kalaeng. Di ka agbabain, Nikaw. Nikaw. Anya ngay matitipong iti may sa babae. Taapay nga aging gaita ket awan pa'y nubyam. Napili kan sawon. Sa anak nga napili. Napukawan ti ganas ko nga makiayan ayat. Ngamin kat namin adungay nga nalukloko ak. Anya? Kinapudno na talo na babae tinang pasangit kanyak. Anya? Manutaw-tawon da ngay. Buente ono kan di sinuibi. Anya? Ay. Apay no padasum ti bakit, Niko? Bakit? Ay? Anya ti amom ngay. Mga no iti may sa abakit ti ayan ti destiny. Anya? Angam, napili kan sa mga main. Saan nga rod? Saan ka napili? Di uray bakit basta managayat kan di na kay sukat. Anya? Sa anak sa pahingag, subli di abroad na lang. Ay, katadakan ka dayta, anak ko. Mga sawakit di sa akto ag subli. Mga sawa. Apay, adan nubyam. Kat adya Asino ngay? Hindi ko na yung may bagayo na lang. Kwa. Ay, jak amuno ka sa nga ibagak daytoy anak ko. Hindi day taya? Adda ipudnukun ka anak ko. Kat sapay la kumata maawatan na. Kundi ka kumaagong unget Hindi day ta? Makiasawa ak metun iti mabi Sino pa kay asawa niyaw? Kasta, adali mo da nubyo yaw. Nabiit kami pa'y anagkin na awata na nakaw. Apay, sino ay tinubyo yaw? Kwa. Ni Nico nga anak ti asawa. Anya! Nanang! Anya la sa unti tao ngay! Di kaila ka din makasapol iti sa bahay. Apay, anini ko pa'y langay. Makiasawa kayo, iti siyumang kao. Kahit anya ngay nga rod. Kapilitan ay ayatek nga rod, maut. Agin inayat kamay anak ka. Nanang! Kasano day tangay? No makiasawa kayo iti anak ni bagat kao. Ay, mati Di awagak ton iti tatang, ti siyumang kao. Isuntumot tintakin siyumang kanyak. Ay, maday, nagulaw. Kahit uray anya ditan at iyawag tayo iti tunggal maysa. Tinapatag naragsak tayo amin. Kayat? Sumapol ka iti sa balay? Saan aninikaw? Naggulaw. Ay dinaklapdan. Nagrabaw ti rasaw ti saan mo apangayatan kininiko para kanya. Di saan tang agbinbin nirngas no day ti problema. Apay, ti kayat mo si kalat agragragsak. Di mo kayat nga agragsakak mat nga inam. Unfair mati kastangar aramidam managim bubukod ka, tadi mo kayat nga agragsakak. Ay, nasa nakasta na lang. Ay basta, makiasawa akin ninikaw, period. Ay, nagadwa pa kinayatam ni nanang paymot. Awan dia kas na. Agpadya kami mat nga nawaya. Kano ti kinabuakat na ti problema? Apay nga dia kayo? Ubing mati na kay asawaan yo. Iso nga maawatan dia ka di.
Diyak ngamin kaya tema kay relasyon iti ubing ngam siya. Ta amang ano pal diangan diak tumanan. Amuyo mat tinaglablabwasak. Wen ngam nanang di asawak ti asawaem. Kasano day tangay? No talaga bakit ti kayat mo nga asawaan sumapol ka dita? Adu dagiti babakit dito lugar tayo. Adu ti balo. Basta sana ni nanang. Di naksukiran, Nico. Anya? Umayak man, anak ko. Nay, nanang, na kayo magayam. Ay sumrak kayaw. Agyabanak. Adda ni Nico dito'y balay da. Nabayag ngamin asaan nga imay ijay balay, anak ko. Kun saan nga imawawag apulos. Ngawanan Nagluwas idi parbangaw. Nagsubli ni Brown. Anya, apay nga'y asaan ang nagpakada kanyak. Kaila kasarita ni Bakakaw. Nakapanunod ti anak ko, nanang. Kat pasensya kayon no nagbaliw ti pangadeng na. Mabain ka no amang ibagay iti amin kan ka. Iso asyak ti binilin na amang ibagay ti daytoy. Lipatam ka nun ni Nico. Anya, Ay, pasensya ka na talaga. Ang saan siguro ada kayo iti anak ko tinaikari para iti tunggal may sananang. amok adi nurugam ti anak mo. Tamok adi na kayat aparakan ko na. Apay akasta ka. Inawat ka para iti anak ko. Nga mapay adi nak maawat para iti anak mo. Apay. Kumusta tiri na yaw, nanang? Mayata na anak ko. Nailiw-liwag kung ti pan nakapaay ko kun ayat. Di na sayata, no kasta? Ay, wain. Adan asawa ni Nico, ija Brown. Wan nga raw, nadamag ko dayta. Ang amawan kanyak day jayan anak ko. Nakamubo na kaun. Kat pasensya kan no inuy-uyaw ko idi ni Elizabeth. Imbagbagak abakbaketan ama idilikan ka. Ang maawatak itan. Tawan inubingan kan binaketan kan ayat. Tasyak amismo. Nakarigna akmet idi iti ayat iti adayo nga ubingam siya. Iso ang maawatak ko na anak ko. Kat pasensya ka na. Kan uray ni Elizabeth nga asawam. Pakibagam tulakan kwa na apasensya. Nagkinawatan kami nga rod itinak, kat naaklon na matlaang ti amin. Ti amok guraan na kami itagnanayon kan ni Elizabeth. Gaputa saan miya kinanunungan ti relasyon da kan ni Nico. Ngam naaklon na matlaang ti amin, kat nakailiw-liwagan. Kat ita, naragsak kami manan asa nga pamilya. Alakastan, tuy pagayam mo, Rohel. Ala, awawatam latan tinam, pagayam Rohel. Nuday tayo agpasugnod. Tapasat siguro ti panagbakit na ti kastangar aramidan na. Tinapatag, na amiris na ti bidot na, kat nagkidaw iti pamakawan kan ka, kastamutan iti asawam. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Rohel. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat wanenyornos para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Ti surat ngayon tayo basa itak at manipod ka ni pagayam tayo akuring saan napudpud no anagan. Dear Manang Biyanang, dahito ipadramak kan kakat napasama kiti sakbayan nag-abroad ti kakaiso na nga anak me. Weakness ti anak me ti lalaki. Tano da mama muna, may rukmana dagos ti bagina, kat into nagsikugan, sinaan namutan ti lalaki ang nakasikog kan kuana. Rugyak ti agsalaysay.
Tatang anak aksan. Anay, nagsakit no naititian ko. Nay, apay, kabulanan mo na ya, lala. Huwag tatang, ay agsikal nga talagang titian ko. Ay na, apay, di mo yung pagbaga nga itap no natulag ko kumadya pangiluganan kan ka mapan di ospital. Ay, sapay, awanda ita, ta nakabakasyon da sa nga pamilya. Tatang, kay mga yaban na iti sa bali. Ay na, sino nga tati maayaban? No ni Ingaw, nadadal mo jilugan na. Nimot kan raw, agrayuma. Kan hangover ni kumpare ka bantaur. Darasan niyo, maulaw ako. Nagsakit titian. Malala, ay mabit lang raw tayo nakaagbiro iti pangilugan na ka. Ay, naparang nga minday dyan nga inamaya. Amuna ka bulanam, ngayong pumanasyar pa lang. Lalakay, timpas ngay mo anak kaw. Huwag nga rod, nanang. Kahit ayan tinubyaw, amuna anak-anakan. Kaano ngay nga umay? Imbreak ko na, di kalma, nanang. Anya, apay ngay. Sugador mat gayam tilo ko nga lalaki. Natiliwak nga agsugsugal. Kat gapo iti kasusugal na. Nagado ti utang na. Nautangan na kano amin nga karuba na. Anya, Isu nga imbreak ko na, nanang. Ay, agbalin nga ron a single mom ti anak ta, no kasta ko ring. katuan na. Anya pa'y ngay. Sa bagay, may ating tigas dyan, ngay naramid na. Ti panangisina na itinubyo na. Tanarigat ti sugador ngagbalin nga asawa. Milakay. Uray saan ang makyas asawa ti anak ta, no sugador tumilang. Kaasi nga rod ti anak mo insan. Tawan mabangunan ng ama na. Ure awan mabangunan na nga ama, basta sa anak nga agsagmak iti sugador nga asawa, lete. Ha? Kasla kanya ma, sugador di asawam. Iso nga na ilumlom kayo iti utang. Tanukas di nga maabak at umutang iti pagsugal na. Iso nga konsumisyon ka, di ba? Ha? Un nga rod insan. Iso nga mayatan ta agbalin nga single mom. Ngam ti lifetime nga konsumisyon na iti sugador nga asawa. Sige, sumrakan ito na mo nga balay. May sauro. Agyaman na ka, lala. Umeka tayo, maamo ka kadagiti dadakal ko. Kasanaw, tulagan tayo kadain ti panagkasaryaw lala. Sauraw. Saan pa, nanang? Ag-am-am mo kami pa nga naimbag ka ni Sauro, Di ba, Sauro? Ay, un na na. Liklikan nyo nga rod ti agkuyog tapno saan kayo mailawaan. Manya mo dahi tangay bagbagang bakit. Kasanuda nga ron ang makapag-am-am mo anay bag, no di kuyog. Kat day tay dudwada ati kayat kwa sa uwag. Tanay, amumet ang nailawaan ti anak ta iti damo. Iso nga damay sa nga anak na. Nanang, hanak nga nailawan. Siyak tinang isina iti ex ko. Saan nga iso na? Ay na, parehas metla day ta anak ko. Di kay madyan gana na. Ta diak to loko ni lala. Uray dusaan diak. Ano loko ak ti anak yo? Huwan. Kasta ti kinapudno ka ni lala. Sauro, masikugak matan. Anya? Akat, mayat Adyan ton anak ta. Kanayon nakmat ngamin nga awid ito balayo. Anya nga yung garod. Nakalipata nga rod. Kan adyaditan. Iso arumbang lang nga agragsak ta. Sana bali tayo kasarkamat. Tulagan tayo kay din ati kalay sa ta. Sige nga rod sakati makaamo Sauro. Ne, adyan ni parepetong. Ang dagasan na kon. Agbati ka pa dito'y bulayin niya. Uray ta adamat ni nanang akaduam. Papanam ngay. Mapang kami makidaya di banger nga barangay. Ning ka maturugan lala, rabeen. Urayak ni Sauro nanang. Ay sos, di mo amono ka ano asumangpot day. Iso maturog ka kiden. Mapuyatan ka lang ang manguray kan kwa na. Ha?
Rinugyan naman nga minan ti sigod nga ramid na. Kunaklan wag balbaliwan, tadakan na nobya na. Ngamrimwar man matan. Iso asiguradaw, duawan no talungal daw ang agpukaw dayjay. Tamapan man na nagbartag. Ha? No kasta, sigud nga mamartag ni Sauro nanang. Wan, balasang ko. Ay, kunaklan wag balbaliwan. Nga may mawag man di kasinsinan. Nabarbartag ka naman na ni di kasaran. Anya? Numarugyan na taginom, mabayag sa agawid. Iso maturog ka kidin, balasang ko. Lalaki man ng timpas ngay mo, lala. Wan nanang. Kat anyat plano yu itinubyaw manakaw. Awan pa'y kadiunong na aya. Sinina ako na diyang asauro. Anya? Apay ngay? Artak mat. Uraw-awan Urawan asawak no artak tumatlaang. Diyak kaya tagsagmak iti bartekero. Anya? Kat addan anak yu. Kaya't mao nga awan manin mabangunan ti anak mo nga amana. Kaya tiyo ay nga agsagmakak iti bartekero. Kaya tiyo nga akong konsumisyon nak iti agnanayon. Kasanon nga nubugbugan nak to. Lala. Iso nga didakman pilitan nga makikasar iti artak. Urawan mabangunan dagiti anak kong amada. Ayos lang kanyak data. Kabalak ti agbaliw para kadagiti aginak, nana. Agbalbaliwak. Basta sana kasinaan ati anak kayo. Ay, nilalati ka sa rita, baraw. Ish, kinasarita nga ron ngam talaga nga di na kayat. Iso adya kayo man ti makisarita kan ko na. Sige, tapadasak akasarita, baraw. Nakasagana ka nung agbaliw ni Sauro para kada kayo nga agina, anak kaw. Pati anyo mat. Imposible ang agbaliw dayjay. Awanan na ito lang nanti kinabarte kay na. Iso nga jak kayatan. Amin atao, anak kaw, kat adakarbangan na ngagbalbalay. Apay no ikam iti may sapay atyan sana. Ay, apay aya apilitan ni Lala makiasawa iti di na kaya. At dakarbangan nang agpila iti pakiasawaan na, taiso ti makidin na, saan asika bakag? Ay, kaasi manin nga rod, ati may kadwa nga apo ko ta. Tawan manin mabangunan na nga amana. May mayatan ti kasta. Ngamtiag na nayon nga kung konsumisyon ti anak ta. Naimbag pa kit din ni tatang tamaawatan nak. Thank you at tatang tamaawatan dak. Jak ngamin kaya ti agsabay ti artak. Ta sigurado nga depak to ti babawit. Awan! Kan, siyak ti tumakter nga ama dagiti apo ko tabakit. Di siyak ti awagan da iti daday no da ti problema. Nagbiit ti pa naglabas ti aldawan niya, ulitag. Duan ti tawon ti inauding anak ni Insan Lala. Ay, wun nga raud. Ay, naapo nagwawalwal da sika. Daddy mo ti awag da kada kayo, angkal. Wun tawan mo nga raud amada. Siyak ti ibilang da dadi da. Siyak ti amu da tatang da. Wan nga rod. Adan samot manin nubyo jay kasinsin ko ulitag. Adaya! Nay, daka mo da ita. Adda ulitag. Kanayon da nga agkuyog. Di yun lang makikita. Ta saan na ayaw awid dito lugar tayo ti boyfriend na. Kasta aya. Isumila ka na ang marabyan nga kaawad. Di pa'y makatulong ang mga awer ka dagiti anak nan. Takanayon mo ti iruruar na. Barang agsimpamot din ay kasinsin ko, angkal. Sapay ko mata finalan day jay anubyo na. Tapno makiasawa mo dun. Kaya ka ngay kasar, Lala. Oray siyak Kaya't ko matante agpakalay sa kanyam tamasikuga kun Rodi. Ay, kastaya. Ay na. May sa nga raw nga ama. At danton anak talala. Wan, iso nga sige. Tangay na amam mo kamatan. Tanasingpat ka. Awan ti bisyum. Iso nga kayat konti makiasawa kanyam. Sige.
Jakon ayaban ni amang kau. Ta saan ang makabiyahe ti adayo dayjay? Siya latan ti dumanon di balayaw. Sige nga ron. Si kati makaamo, Rudy. Agawit kami pa ijay lugar da Rudy, nanang. Uray ta natulagan ti kasarme niya. Agawit kami tulangan ito'y no dandanin ti kasarme. Ay, katala ngamdagi ti anak mo nga ikuyog mo ka di ida. Agbati da payla ang nanang. Tani, ang ginawa kat pasaray maditirek na. Alang nga raw, agan-anad kayo iti panagbiyahiyaw, anak kaw. Kasano ang mga asawa ka ako nam kawapay mo urnong maruday? Ang damat tayo nuwang iyo tatang. Kantay tara kanyo ababoy yaw. Ay, awanan dagi di babaw. Nabayagan ang nalakaw. Kain tayo nuwang kaw. Inlako umintay tayo gatang ko iti kuliglig. Awang kami ngagpastor. Kahit amom lang harudan ajak unayin makapagnaga po iti nasakit asakak. Sumanaw kayaw. Di kay man sumanirmaw ko inay. Nakasangot ito'y nubya. Ay na. Naimbag no makaanos ito'y nubya mitirigat. Apay balasang kaw. Anyat kinayat mau dito anak kaw. Naseng pat ka nagagat, tata. Tatang. Agnad kami payla diti balay Agsubli kami ito iti lugar dalala intong dandanin ti kasarmay. Makamu kayaw. Agam pangalam nga iti baboy ang mapartay intong kasarmaw, Ruday. Ay na. Naglakatag diskitar. Ne, adamat manok nga insangpat mo, Rudy. Wan, tag si datay man iti tinula. Sagpawan ta iti papayakan bulong ti marunggay. Ay na nagihimasain. Ay, tatang! Ay nyo ngay! Umayumang parjan to insang pwet ko si dayon tayaw. Tanay! Nabanog ka nagtartaray! Nay! Nagtaktakawan manin itiday kangay. Ha? Tangiwa yun! Ibabain da kanilala. Nang takawam di tamanaw kunak. Ginatang ko Anya tinako nga ibagbagayo man. Ay agkal na ka. Idjamon ti kasta nga ramid mo ta nakababain. Apay, kaya't mo ti maipabarangay manan, Roday. Agtal na kay man. Tilay bagbagayo. Yung kay kailuto na itang. No kasta? Agtatakaw ni Rudy, tata. Diyak ko makayat nga ibagaday tuwikeng ka. Angam na saysaya at numamwam. Tapnaw, mabagbagam dyan akaw. Kino kanayaw na may pabarangay, takanayaw ngagtakaw iti oraan niya dita. Kunak ano nagbalbaliwan, angam saan pa'y magayam. Aniya? Ay, barang sikat mamagbaliw kan kwa na balasang kaw. Iswa, tulungan na kumamang bagbaga kan ni Ruday. Apay asiksi ka nagaway lala. Ayan ni Ruday. Jak nagpakada kanyanan, naglibasak. Anya? Apay, nagapa kayaw? Saan? Manjakon, naupayak kanyanan. Agtatakaw mat gayam dayjay. Anya? Kanayon nga maidarom, gapoy ti pa nagtaktakaw na. Jak lakit di kaya ti makiasaway tagtatakaw. Kasano nga rudang tinatulag akasaryaw. Kat mabalin mat nga kansal. Basta madikon. Agtatakaw, tagbalin nga asawa. Ora awawan. Sa nagpasikog ka manin adagaws. Kasano day tangay. Aganak ka manin nga awan amati anak maun. Talon nga inauna dagiti anak mau. Pasikog kamit ngamin apasikaw. Adi mo pa'y amon anaimbag ti ugali da sa kagpasikaw. Nanang. Malahos to. Di mon sermonan ti anak ta bakay. Ung taman met ngamin to'y anak talakay. Bagbaga amet tapno agnakaw. Inton maminsan nga menan niya anak kao. Hilati sa manaimbag ti ugali ti agbalin anubyo ma. Apmum to ninton sumarunaw anak kao. Makiayan ayat kanto man. Ay saanan ama kinubyaw? Saan abalay taadan anak na? Saan kan ama kinubyaw? Padasam ti makinubyaw. Ta mga nuan niya ti maaramid ko kan kalala.
papanamanan lala. Saan agaputa nakatanggad ka manan kat mapan ka man agbiro kan iti lalakay. Saan, nanang? Inak man ag-apply para abroad. Anya, agabrod ka anak ka. Tulungan na ka no ni Auntie Anita nga da ija abroad. Ay ata na saok ngamin kan kwa na idi imawag ti kasasaad mo. Isuan na asyan siguro kan ka. Kaya't ko ta abroad tapno makaurnungak, nanang. Tapno adanto pag-adal dagiti anak ko. Wan, rumbang laeng apanunutom ti masakbayan dagiti anak mo. Saan la ti pagragsakam ti pampanunutom. Talaw dagiti anak mo apasig nga inauna. Isungag nakam ka nanak ka. Nanang. Ijamon ti lalaki. Di kan makiboyfriend. Tapno saan ka manen amasikugan. Nay, laglagi pa maalala. Trabaho ti papanam ijay abroad anak kaw. Saan atap numapan agbirok iti lalakay. Nanang. Danagyo na ya. Nagnakamakon. Hello, Lala. Hello, nanang. Kumusta kayo ngay? Nasaya at mat anak kaw. Awan ti rumbang apagdanagam ka dagiti anak mo ditaw. Sika, kumusta ka dita? Mayat-mat Aday padamag ko, nanang. Anya dayta. Ada po rin nga boyfriend ko. Anya. Ay, sos, ay, agtal na ka man, Lala. Di mo't ko nakadikan makiboyfriend na nakaw. Final day to yan, nanang. Isun nga talaga ti pakiasawa, Di kan makiboyfriend ko na. Basta ayatak ti foreigner nga boyfriend ko. Sige ta, ada aramida. Bye. Hello? Hello, mabiit lang, Lala. Lala. Ay na. Apay. Ay, janak talakay. Nakiboyfriend manan. Ay na, sigurado nga agsikog mananday di abalasang. Manayunan manan ti talo nga po ko ta. Unay matanday di nga anak ta. Talaga nagtangkan ti ulo na. Bye-bye, Sa balay. Tadak mo't alulo da. Siyak, at agbalin adadi da. I love Lala, and I want to marry her. Yes. Yes, sir. Lala, sigurado ka ang makiasawa kan. Amangan no agbaliw tumanen ti panunot mo na nakaw. Amangan no addan tumanen pakaupayam kan kwa na. Kit i-cancel mo manen ti kalay sayaw. Saanan, nanang? Ay tak na Britney nga oray lumakayan. Nasingpat data. Ay ayatan nak. Kan oray dagiti anak ko kat ipatpatag na matan. Ay, malakit makaamu kayo nga ron. Agyaman nak. Nalpas ba't laangan ti kasardalala kan ti foreigner nga asawa na lakay. Wan bakit? Ada ginatang da a house in lot ije syudad. Ket inaladan dagiti apo ko ta. Wan nga raw, makapaikawa mo ti kaawanan dagiti apo ko ta dito'y balay. Nay! Ay. Nilala ti umawag. Ay, mabit lang lakay. Hello, Lala! Apay! Nanang! Masyakuga! Ay, kat nasaya at aanak ka. Awanan ti rumbang apagdanagan may. Taadan nang ikasarkan ka. Wan, nanang! Iso nga umada kayo sukunan. Selebraran tayo ti panagsikukumanan. Andanton pure na nga apo ko yun, nanang. Ay na! Wan nga ro anak ka. Maragsakan kami iti amam. Taadamot lang nang ikasarkan ka, nanak ka. Nakaro ti kinaragsak mi nga agasawa, gapoy tinagbalin agasat ti anak may manang biyanang. Ngamen nakatumpong iti nasingpet nga asawa ni Lala, kat naragsakdan asa nga pamilya. Katita, agisiskwelahan dagiti upat nga puko may, kat napintas meten ti biyag ti anak may iti sidong ti asawa na. Alakastan, to'y pagayam mo, kureng. Nagasat lat ti anak yaw, tauray kas jay tinaglablabasa na,
napintas latta tinagbanagan na. Iso di tayo mabalinakad nga, tipada tayo atao. No, naitublak day din na minsan, wano namin dua namitlaw, saan tayo ida nga iruruman. No, di katulungan tayo kit di ida makabangon, ta di tayo maibagatigas at titunggal maysa iti masakbayan. Agyaman nakiting ka pa nagsurat pagayam koreng. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan ti maysa man na napakasaritaan, dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script, kan drama, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Diyos tagngina, katagyaman kami, iting kay panagdangag, kan panagbuya. Manang Biyana! Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo anilo, sa napudpuno anagan. Dear Manang Biyanang, may papan kada kami nga upat, ti pagtarayan to istoryak. Siyak, ni nanang ko, ni ami nga ex ko, kan ti ama na ni Tata Jimo, saan napudpuno anagan. Idi baro akpay, dinak kayat ti ama ni ami para kenkwana. Kat kastamet iti inak. Di na kayat ni ame apara kanyak. Isuasan kami ang nagkatuluyan. At dangarudan bukod me a pamilya iti ex ko. Ngam jak laim pagarop nga ginayat dagiti dadakkel me iti ex ko. Kat jak pulos kanunungan dayta. Rugyak ti agsalaysay. I love you, Minda. I love you too, Jim. I miss you. I miss you too. Ay na, nagpintas ka, Minda. Ay na, nagtaer ka mo, Jim. At dandali na pumanaw ka. Pag nakngay, makita na ka no rumwarat. Ay, hunan niya. Umay ka, tamapan ta iti silid ko. Aglumang ka iti dakla ka, binay. Malala, darasay, Minda. Nakaluto kayo, nanang. Inapuylat na luto, Klina. Agluto akpay la iti masida. Ay tinasayaat. Ingkapay la maturaw. Tariingang kantaw no makaluto akon balasang kaw. Alan, ayabam ti asawam ijay salas. Taingkay pay la maturog iti silidyaw. Apay apaturugan na kami ngay, nanang. Tapno makaina na kayaw. Day of the asawam ita. Iso at pagina na umat Anya ngay, Minda. Babalin ko ka din ti rumwar dito'y silid maw. Andada ijay salas. Makita da ka no rumwar ka, Jimo. Anya, kay pag nakngaron a rumwar ngay. Ay, day tangarod ti parikaw. Nangatumit nga minto'y tawa ti silid kaw. Ay. Ang mga numapilay ka no tumpuak ka. Awan agdan yo, aya. Taing kay kabel, tayo so ti pagnak a rumwar dito'y tawa. Makita da ka dagiti karuba. Ha? Aga-asidag ti babalay dito'y. Sapay pasig at ismusa ti karuba dito'y. Iso atay mingan talaangan no nakaturog da. Ta isunto ti irurar mo dito'y silid ka. Ay, sige nga, Raud. Ay, nagriga mga minan ay ati kastaw. Ay, nuapay mga min aparitan datang agin nayat. Wan nga rod saan tamitin a minor di edad tapno paritan da. Ha? Yak amaw kadagiti anak ta. Di na siguro kaya't nagragsak ta. Labien nga mapengay ta kayo lang nga sumangpet tatang. Ha? Nagkuyo kayo kademanan kanena namin da. Napnapanan nyo manan. Apay ayan, nagkuyog kami. Kahit agayan ayat kami. Nga ron anak kaw. Natang kan ti ulo yung nga. Na, Imbagak lang arudan nga leklikan nyo ti makisinarakan niya na. Anya teraramidan nyo? Talagang awan dengdenggan nyo? ay ayatak ni Minda. Kat ay ayatan nakmait. Naging inayat kami nga ron. Laklakayan kayo nga makinayat kayo pa lang. Di kailangan agbayan iti kastangar aramidan nyo. Bakit? Apay akanayon mo nga untan ni tatang.
Mapukpukaw sa mo ti respetom kan kuha na iti kasta nga aramidem. Talaga nga mapukaw ti respetok no natangkan ti ulo na. Baybayam nga minan iti kayat ng aramidan. Mawatam ko ma. Takasapulan na ti kadwa iti panaglakay na. Adya tamat nga kadwa na. Anya pa lang ti biro kan na. Ititid tamat amin nga kailangan na. Sa balilat tamat ay adda kabinadang na iti biyaga. Bakit? Mayat kit ti Tapno adda kadwa na. Kaan tapno agbalin ang naragsak ni tatang. Basta dyak kayatan nga mga sawa. Adula amin data. Anya dyan danon ti kararo ba kanya, nanang? Nagpastrag kay kano itilakay diti balay? Ay kwa, jay delivery boy day chay. At ngamin in-deliver na nga order ko iti online anak kaw. Imposible. Delivery boy, may saldaw na tao eh. Nagpupok kay kano iti whole day diti balay. Amulatan na ni Tata Jimo day jay. Anyat aramidin nyo diti balay iti may saldaw. Ay kwa, nagis-istorya kami laeng ba't anak kaw. Pinagmeriendak laeng iti popcorn ken mango juice. Kuna, may tasinahan yung day jay boyfriend yaw. Apay ta nagtangkan ti ulo yaw. Awan amaw, adakas iti panakirelasyon ko kini Jimaw. Agpada kami anawaya. Awan daldala pusen mi ataaw. Apay aparitan na kamakin na yat. Damot pusok nga agayat Apay, gaputa bakit akaon, awanan riknak nga agayat. Ay nagbidot ka. Iso adi nakpakibiyangan iti kayat kong aramidan. Damot karbungak nga agayat ken paayat. Una, nga midyara armak ti anak na iday. Kunamlan asino amang tagtagibasit kanya. Ibagbaga na kadadyak kano kabaalan na suportaran ti anak na. Nagadaw nga kakasakit asarita tinanggagak keng kwa na. Pinapabainan na. Linalais na. Alahuston, di mo lagi punti na palapas anak ko. Kano yung bagbaga na pa sa dutak. Kanaw? Tawang permanente at trabaho giday. Linalais na dagi atata Jimaw. Pakawano mo ni tatam Ajimo anak ko. Nabayagan dayday. Napalabasan. Mga baruanan tayo kuman anak ko. Tauray siyak, sinupladaak idi ni aming nga anak na. Adomot laeng timbagbagak idi anegatibo may papankan kwa na. Kawain, tadiyo kayat ni ami idi apara kanyak. Kadi na magkaya ni Tata Jimo apara iti anak na. Sana balay tadan asawam. Nasingpet nili na nga asawam anak ko. Naawat kong tigasat ko idi ka ni amay. Linipat ka. Tanili ng asawak itan ti talaga nga ay ayatag. Ngam itataagayan ayat kayo ko ni Tata Jimaw. Ay, maipalagip kanyak ti panang tagtagibasit na kanyak iday. Iso asinahan yung dadya alakay. Tadyak kayat apara kada kayaw. Kanayon mo nga ungtan ni nanang. Nakakaasimat. Nakaululimak manen. Kat nagpupuk pa yan iti silad na. Kasano ajak ungtang ka nagtangkin ti ulo na. So, kira ba bakitan? Una yan ti kasta pa nagsasaom. Inamday jay. Ngamkas laubing nga ungungtam. Bakitan na makiboy-boy, friend? Di lagbain. Anya ko matidakas na ngay. Katustumat kay ko nana. At damot puso na nga agayat. Kababay nga raod. Isula, bakit akas dyan dito lugar tayaw? Kita madagiti daduma babaka dito lugar tayaw. Di lamapan makilulualo tiraramidin na. Adumot ti balo ababaka dito lugar tayaw. Ang saan damot amapan makin-inarim kita. Tila nanang tikas jay. Bay-bay am kadilat na. Inton ko nagrebel din ni nanang. Aw. Bakit han? Agribribil day? Imposible ay. Asino man ang data katiteksyo ay atatang. Ay kwa. Ni kumpare. Nan, katak man data silpon nyo. Apay nga sinigawa mo nga ti silpong ka. Baka nalipatan nyo nga siyak tinanggatang tidato nga silpon nyo. Kunak, tubayakat nga ni nanamin daman ng tekatiteksyo? Manipod tata. Hanyon nga may gaman dato nga cellphone. Apay ngay. Anya usara nga anak ka. Uray saan kayo nga cellphone? Natangkan matlang ti ulo yo.
Sinaan nyo pa yung umunan ni Nanamin da sa kung to'y subli datoy. Apay ayakas ta ka anak ko. Awam mo dakas na, wagin nayat kami kan hinanam aminda. Ay na, pinapabay anak da dyan nga Nanamin da, der aramon nakta anak na. Sa tadta, makirelasyon kanya yo. Ay napalabasin day. Andan asawam. Anda mo tin asawa ni Nilo nga anak na. Ay, lipatan tayo kuman tinapalabas anak ka. Ay, ag-move on ka kuman. Ay na, nabayagan nga nakamubunak. Nga maditinakam ko iti imbagbaga na iti kanyak. Agbibisinak kano iti lalaki. Agraramanak kano nga makiboyfriend iti anak na. Hanak kano nga maibagay, tagwapo. Idinto ta siya kat hanak nga napintas. Masuronak no malagip ko dayjay. Ay, ala, lipatan mo day ta anak ka. Yung kay mga nanang. Nangang kamain. Apay adi kay mapamangan. Jak makapangan. Nay, apay akas lang naliday kayo ngay. Hindi problema yaw. Jak makontak ni Tatam Ajimaw. May saaldawon asaan ang nag-text kanya. Tataji mo manahin. Ay, yagyo man laday ta silpon. Ay, Ay na, yag mo ta cellphone ko Tama nga no ag-text ni Jimo no madamdama anak ka. Ila ko kung dito silpaon. Nilaw! Isublim ka cellphone ka! Ni Jimo ti agpay-payapay iti kalsada. Ay, wen, umaya kong Jimo, urayan dak dita. Nukasta, kinapture damit ti cellphone mo, Jimo. Ay, wen binday. Sorry, ano di ka natiksan, wen. Okay lang. Uray siyak. Inala ni Lino ti cellphone ka. Ay, talaga kaya tatapag sinain, dagiti anak ta. Un nga raw. Anya nga tati aramitan ta. Ay, agtaray tansan. Anya, papananta kumangay. Conforme di kan Ada makidi kwartak ngay dulduling kao. Iso teramatin tang agtaray. Sigay, sikati makaamaw, Jimo. Di ka madanagan, tadamot iduldulin ko akwartak. Pag nayunin tanti kwartata, tapno adda aramaten ta. Sige nga rod minda. Kahit kano nga ron nga agtaray ta. Intod bigatain. Pumarbangon ta. Tapno makasapol ta adagos iti pag naidanta. Ada dito ninanang kao, amay. Awan, nukasta pati ni nanang mo. Awan, mapukpukaw. Ay, nagkuyog da nga rod akin ni tatangko. Siguro Hanggang... Nay. Napanandangay. Diya mo Ay, makapada nagmadagi diya nga tatao. Dadya tumat nga nanang mo, surut-surutan na ni tatangko. Agpadadala ka ni tatang mo Alpasan ti panang sina kanya. Iday, arman na magayam ni nanang kao. Diya inamkit diya, inuy-uyaw nak idi. Kaya't nakmat gayam tatang agbalin nga syuman. Mangibabayin dagi diya nga duwa. Bakbakatan kan laklakayan dan ngam suker dapay lang. Ano santan ato'y basita pag naidan ta dito'y ilay, minda. Mayat day tuyin, tadwa talaang mat nga agnain. Di ka madanagan. Tanong bumaknang ta. Gumatang tanto iti house in lot. Libre mo ti agarapap, Jimaw. Wala. Kati karigatak tagtrabaho. Tapno adda pagbiag ta. Agtinulong ta, Jimaw. Tanapigsa ta pa imot nga agtrabaho. Agtinulong ta nga aglako-lako di ta sangwanan to'y balay ang nagabangan ta. Nagtarimot ka no dananang kanti ama ni amay nilo. Huwag ka nung araw. Unay ka dagiti nga duwan niyaw. Di dalagbain. Isudan tilinahon tingiwa dagiti marites dito lugar tayaw. Bakit kinlakay nagtry kong kunada? Ala, pay amon ti ibagat itao. Aglabas tumat laday ta. Palubusan nyo ngamin idan nga agin na ya, tapno malpas. Mauman tumat laang ti tao nga agsao-sao. Diyan nga rog kayat. Itikas na nga aramidom. Kasla na sakit pa'y latinakam mo ita. Gaputa saan ani amin tinaasawam. Anya? Samot
Si kang arod day ayat ita ba kang? Apay nga rod sakit pa ila tinakam mo kin ni Tata Jimo ngay. Tadi nakakayat idi para iti anak na. Ay, kwasa na kasta? Diya lang amin malipatan, ti panang umumsi na kanya. Iday! Ay nalakay. No anya man dagiti saan mo nagustuhan kan kwa na iti kalabas. Lipate mon. Palabsem latan. Maditi agi mulmula iti sakit tinakam. Ited mo latan ti pagragsakan ni nanang tabakuten. Iso apalubusa mo no kayat namanen ti makiasawa. Kasanungay. Umadanin ti panagabroad ta bakit? Uwan nga rod dyan, no. Naimbakit di ata may sala nga pagilyan ti pag-abrodan ta. Ay, huwag nga ron. Ken may sa ti pagnaidan tayo jay. Barang ejay ta na makabukal iti anak ta bakit? Ay, wanan niya. Sapay la ko nga rod. Hello, Tatang. Kumusta kayon ngay? Agsakit kayo kanumat. Agpaiso aya. Huwag nga rod. Ay na, pasensya kayo na. Saan kayo nga masikaso? Agda kami matngaminan ito yung abroad kanila kay ko. Hey, di nakpakadanagan ditoy. Tada ni nanam aminda mga asikaso kanyak. Ha? Iso tinang hospital kanyak. Iso timang bambantay kanyak dito hospital. Kasta aya. Sige, pakibagayo nga rod kanina namin da. Tadakkel ti panagyaman ko. Gapo iti panangas asikaso na kada kayo. Wen, dingdinggan na. Naka-loudspeaker to cellphone ko anak ka. Ay. Tatang, agpawitak iti kwarta nga aramatan nyo Kawan na. Inagan mo kanina na maminda. Tayo sunto ti mangirwar. Sige nga rod, Tatang. Agpaimbag kayo niya. Sige, bye. Bye. Oh, anya. Kumusta ni Tatang? Adda pa lang ija ospital. Ha? Kakaasimot ni Tatang. Awanak nga mga sikaso kanya na. Sana bali tadamot ni Nana Minda ang mga asikaso kon ko na bakit? Ay, dakkel gaya mga katulungan ni Tatang ni Nana Minda. Isumat. Agmay sakamot ngamin nga anak. Awan kamsat mo amang tulong kumaka ni Tatang ije Pilipinas. Ay, awan nga rod Kasto gayam tirigat na awan kapsat mo. Awan katulungan mga asikaso itinagaan na. Agpaimbag kan, Minda, Uy, Jimo. Ay. Naarbisa nak ngamin idi kalman. Nagimbagak tumitlaan. Malamang ang kangarunain. Agigup ka iti sabaw ti tinula. Agsida ka iti natangan sagpaw ka. Tapno pumiksa ka, wine. Agyaman nak Jimo. Nanang, kumusta ka ngay? Ay agyaman nak taimay ka anak ko. Kastoy aguri-gurak. Ngum agimbagak metlaeng. Nagpakadak iti trabaho. Takuyugon kaya mapan iti doktaw. Ay, naggapo kami iti doktor Barok. Kaya nagatang kumutin ti agas ni Nanang Mau. Iso di ka naglangan iti trabaho. Tasayang tel daw Mau. Sa account ti mga sikaso ka ni Nanang Mau, Ay, mabitlaan. Anda umaw-awag. Ni maamay. Ay, excuse me, Barok. Hello, anak ko. Hello, Tatang. Kumusta nga ni Nana Minda? Hay, agurigor pa ilang aron. Agagasain. Anda dito ninilaw. Sinarungkaran na matiin na. Ay, kasta aya. Pakaitid yung mga rudya ta cellphone kanya na. Kaya't ko nga makasao. Ay, kawan Ay, Nilo Barok. Kaya't nakakano ang makasarita ti anak ko. Lukosta? Maawat mo ni nanang kao. Kas may kadwa nga asawa ni tatak mau amay. Nelo, katsapay kumaata kasta kamat. Nabayag akayak ko nga ibagadato yung kay. Nauna anak iti bain.
Ngam nakitak ti kinasingpot ti amam iti inak. Iso nga, anya nga tano pagkasarantay dan. Agpaiso. O sige, kayat ko data nilo. Nabayaga kaya ko ida pagkasaran ngam si kangarot ti pampanunutat. Amangan ko nakno di mo kayat. Kayat ko Tabayat ti kadak dito adayo kat ninanang mo ti mga asikaso kanitatang ko. Nadungo ti inam. Agpadadaan na dungaw iti tunggal may sa amay. Wan nga rod, agbinbin nantay da no agsakit da. Ibagam nga rod kanina nang mo tagpaimbagan tapno makapagkasar diyan. Ay kawan na! Ay, kamo dyan na namin da. Agasawa ta na talaga. Nalpasan ti kasarta. Wen nga ron, Jimaw. Katagyaman na ka. Tanakadungdungo ka kanya. Agyaman na magkang ka. Agyaman na taintin na kati apaw akata ko na ikaw. Aging kat mauding nga angas kaw. Kasta akmata. Kat nakaragragsakak. Ngamain, saan na kun akagura ti anak mo? Kat saan nakamutin akagura ti anak ko? Aywan minda. Nagkikinaawatan tayo amin na yun. Aywan. Adayang pawit ni amay apag-honeymoon ta. Anya, ag-honeymoon ta pailaan. Siyempre mo't kakaskasar ta nga ron. Dag-honeymoon ta. Nagkasar nga rod dananang kantatang, kat bayat ti panaglabas dal daw, nakitak no kasano ti panagpinatagdadwa. Saan da nagapapa, no agapadaman, pinasugnod laeng. Ngam, maurnos damit ladagos ti bagbagida. At dapay lay jabrod da ame kantasawa na. Kat dananang kantatang, dagnanaed iti balayda. Alakastan, tuy pagayam mo, Nilo. Wen pagayam Nilo, rumbang la maawatan tayo, dagiti dadakkelyo. Ta saan metla dagiti ubeng ta dakarbengan na nga agayat, ken paayat. Ure asino, ta amin tayo nga rod, adda puso tayo makarik na iti ayat. Ket kasapulan siguro met dagiti dadakkelyo ti katakunay da iti panagbaket ken panaglakay da. Ket maragsakan nakmet para kadakwada, kastamutten kada kayo nga anak da. Ta pinarot yon tinaimula agura iti barukong yo. Ket nagkikinaawatan kayo aminan. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Nilo. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para iti script kan drama, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kad Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyana! Ti surat ngayon tayo drama itakat manipod kan ni pagayam tayo adino, sana pudpuno anagan. Dear Manang Biyanang, nakatumpo nga kiti naimon nga asawa. Awan chicks kwa pagimunan ti asawak. Ngam pagimunan na amin na babalasang, iti aglawlaw ko. Nang rona dagiti napipintas, a babae. Iparit na kumita kiti sabali a babae, isuano kasjay nga agkukuyog kami, wenno agkuykuyog kami, kat adda masabat mi na pintas a babae, agdumugaklatan, tadyak kayat nga ungtanak ti asawak. Rugyak ti agsalaysay. Apay nga ita ka lang, Dino? Di mag-asa nga rod ijay star ta binayadak ti utang ko ijay. Nagsweldo kami ngamin itay. Kat, in-enjoy mo matan tinakisar-sarita itagbambantay jay store. Jay balasang akana kan ni bakit pileng. Tila'y bagbagamay. Ni Nana Piling taday jay star. Nagawid ka no, jay ka anakan na. Agasam day ta, amon pa yan nagawid. Siguro, di na magmaw, tadi mo ngamin nakita jay store. Ay na, unay ka na ya. Tila'y bagbagam.
Sana po no day tabakay. Amo ka! Maumumakan kanyak nga asawam! Ha? Kaya't mo siguro tagsapol iti sa bali a babae. Naumakan kanyak, gaputan na lukmagap! Ay na, yure man si katikalok magan, dito'y rabaw ti dagak. Lab kalat tabakay. Kunkunam lang dayta, ni tapnusan ka nga paan. Nga mamok, marikrik na, kaya't mumutimang padas iti sa baling arpad. Ay, nang talna ka kaday. Awang kinapudno da kita ibagbag ha. Mala, ang kalutwanan tinsang put ko amasida. Masalutang agluto. Si ka na tagluto. Awang malaganas ko mangan. Apay, agsublipay la ka anakam dito ayan, nanapileng. Waing tanay, awan kadwak nga agbantay dito store Mila, apay aya. Bagbagam tumambang nga rod. Tasaan nga agbadbado iti nagsisiksi abado. Nagkikipo dagiti bado na. Kan nagkiting di paldana. Isturto ayan na sa na beer house. Ha, Kan sana syudad ditoy. Iso sana kung di bado iti kasjay. sana bali, ata pagbagay na mo balasang kaw. Bagbagay na ng pagpantasyaan ng dagiti lalaki ditoy. Pati dagiti adasawa na lalaki, kita-kitaan dati lugpo na. Ha! Konsentidor ka mga iki na. Imbis nga nawaam, kay kaya mo maut. Nagado na lalaki ti umamang sirsirip kan kwa na ditoy. Ne, apay aya masikurang ka. Balasang mo di ka anak at awan dakes na. Nga oray dagiti adasawa na ka, kursunada kang kwa na. Ne, awan mo agar-aram iti ka anak at nga adasawa na Mila. Adda! Ngamlimod! Ilimlimod dalaan, tago nga dagiti asawa da. Iso bagbagam di ka anakam. Pagbadwam iti atidog ti manggas na abadaw. Kan pagpaldam iti nagayan. Ha, Hinakagtrabahong bakit? Bareng malpas mi titels, di balay ni nanay mang ita. Isarunumin tumanin nga aramiden, di bubidada. Mala, mapantangarudan. Ha? Rumor ka may? Papanam ngay. Sumuro ta kiji pagtrab-trabahwan. Iyak! Anya ko mo ijay! Kebantayan ka. Ay? Adda kanu ka di katulong ni nanay mangijay. Ay na. Pati katulong pag na. Kahit anya tamok ngay. Nakita ko day jay. Siksay. Kanadam ampang na. Kino da asawa na? Di mo pag-imunan. Ay na. Si kalati ayan ti atensyon ko bagay. Ay! Di mo may bagaday ta. Taadon ti traidor nga asawa ita. Ha? Agin sisingpot da. Nga madama gayam limad nga ramid da. Ay ka idumanak kadakwada. Ta sa balya mo bagay. Ay basta bantayan ka. Wala, mapantan. Tapnusan ka mala daw iti trabahom. Pati anak tangay. Inak pala ibati jayan dananang. Ay, una yan. Alam, daw. Gaya ako ni madam. Agawi Kamila. Saan ka nailak iti pangalan daw di daw? Kababay na makipangpangang kakitain. Di ka madanagan ta nagbalo na. Inna po iti balon ko. Agsidaaklatan na iti asin no di dakikan iti sidaak. Ay na. Apay ngamin asin morsurok ka. Kawang mararamidem dito ay. Ure ko man o karpintiro ka may. Ingka kaagaw iti ka namon. Tailak aman na kiti sidaak. Di kan sumanao dita. Saan anasaya ater aramido, Mila? Iba inamot di asawam surut-surutum kit din iti ayan ti trabaho na. Awan kastay makasigurado nanang. Apay, kayat yung ayang agbalin a broken family ti pamilya may. Kayat yung agsina kami kanidino. Awan mo't babae di asawam, ngam apay apagat atapam. Nakasingsing putupay. Ay na, awan santo a tao nanang. Uray ka sano ti kinasingpot mo, numasulisog ka, makabasol ka lata. Ay na anak ko, kaslawan pa nagtalek mo iti asawam iti kastang aramidom. Narigat ti bastag taluklatan nanang. Addan to pa'y amamok. Naragsak da ngagdandan na. Naglailo da. Ako na malan sandan nga agsina apulos. Ang may madayo labas di babae. Nasulisugan di asawa na. Aging ka nagsinadan. Mila, Isa may mayat na mabantaya ka na yung bagtasawak nanang. ay na talaga kit di anaimon ka anak ko. Ayos laang ti agimon, basta ammom nga ilukar. Kano adda pamkwatam nga agimon. Nakasingsing po di asawam. Saan achik boy? Ngam pagat atapam iti maday, ay na ikatam ti kasta nga ugalem, ta saan anasaya at ti kasta. Ay, didak man lapdan iti kayat kong aramidon. Takas to iti wagas ko. Tap nagtali na iti kinapudno ti asawak kanya. Anto iti sweldo ka nagkarpintiro bagay.
Apay, nalpasan ti balay da nanay mang. Kaway, iso nga intad ng amin na sweldo, may. Awang mutlat kurang na daytoy. Eksakto dayta, ha? Kat, apay nga rodan nakasukat ka. Papanamanan. Ay, niya. Nalipata mga bagagang kan. Agparami da tatais ko, iti balay da. Kaya da kami timang kontrata. Kontrata na ti pamayamay. Na, apay nga adi mo yung bagbaga. Tapno nakasagana ako mamot. Urayan na nga raw tagdigo sakbiet. Ha? Aldawain. Di ko mayain. Awang kadwa ti anak ta. Inak ibati jayan dananang. Aldawain. Maladawak to na urayan ka. Agbati kang. Intong bigat na sumurok kang. Ginaw, saan kayo pa ilang agawin dito'y balay ti pangrabyan yung ton madamdama. Kaya na tata iskaw. Apay, anya okasyon na yan? Birthday dya po kao. At pangrabi ka numat ti handa na. Sige nga ro tata. Nagawawid ka pa ilang, ar-ar. Ang ikaw? Hindi ba kayo mate? Narabyan ka lang arudan na nagawid, nabartag ka pa'y. Apay, nagkapkapwam. Napan ka nagbabay? Awang babae? Nag-birthday ngamin, tiya po kung ni tatay iskaw, iso nag-siyak kami mo. Basit, ha? Kahit, adda babae ijay. Ay, agatap ka manay. Adda babae ijay ko na! Kada! Dagitiya po ko ni tatay iskaw, babalasitang. Rubing pa yung dagijay. 16, kain 15 titong tawin na. Babakit dagitan. At danto pa'y makiasawa at 13 titawin na. Day tanto kat 16an. Maturo sa idi. Tanay rabiyain. At nabay trabaho kayo itong bigat. May samot na ijala kay isko. Konsintidor alakla kayan. Agsagana kanyak na ijay. Nay, si Kama at Mila, balasan ko. Ay, sumra ka. Ay sanan, tao may kulay baga akitaan yung baset. Ta iwasan nila kay ko ti arak. Di ko mapagin inuman iti arak. Bawal kan kuha na dayta. Ha? Kano kas jay amalpas da ngagtrabaho, pagawidan nyo idan. Tapno sanda nga giinom. Ay, pasensya ka na, Mila. Nag-birthday nga ba dya po ka? Iso nga, imbaga kasan pa ilang agawi, dala kay mo. Tamangan dapay ko na. Wana, ngam binartak yung mo sawak. Kan rabang na, no ubing tag-birthday, ubing matayaban nyo sa nga ilay. Sana lalakay tagbabartak dalahan. Ha? Ubing tag-birthday, ngam lalakay tagrarambak. Anya matikas na nga ugali ti taon. Malalabayam. Tadyak to'y dapay numan iti arak, Mila. Sana na maulit. Uncle Isko, adda awag yung iti cellphone nyo. Sigay, tasong batak inton madamdama. Ni, asino day dya babae tata? Kanakan ni bakit. Iso ti para lutaw, iti kanan dagiti agtrab-trabaho. Anya? Di kan mapanagtrabaho iti balay da tata Isko dino. Ni, apay ngay ka kontrata mi day jay. Kontrata man kan saan awan bibiyang ko. Basta di kan mapanagtrabaho ijay. Apay manin ay ha? Anyaman ti parikutain. Isumat lakay kayat mo ijay at napintas di para luto iti kanan nyo. Ha? Nasam ka talaga iti napintas dino. Sigurado, kidkid dayang mananday jay. Tilay bagbagamay. Agat atap ka man ako nakaon. Kagpay sumat. Ingkas kasarnak pay lang arod no napintas gayam ti kaya mo. Kaya si kamo ti kapintasan iti imatang kao. Ay, di nakbulaan. Ha? Sana ka napintas. Tingipon ko lang tinapintas, tawa na pulos na dahil na. Ni, Ngam no tirupa, kamo ka sana ka napintas. Nakadkadlaw. Saan ka mapmap nagkanyak nga asawam. Tanood na makita man napintas. Kat matiritir na tangad mo mang talyaw. Sa kapay lagtilmon. Anya nga day tanga style mo. diyan mo kang kamay. Sa ti kaya mo asawain. Basta siya, awan ti mading raramida. Ay, basta di ka nagtrabaho, Dino. Una yan. Pangalaan tayo ngay nga ro, iti kanin tayo, no di agtrabaho. Siyak tagtrabaho. Ay, Tas si ti para balay. Asikaswam ti anak ta. anya? Apay nga itaka lang, Dino. Di magasak nga ro, iti istar ta binangadak ti utang ko, ijay. Nagsweldo kami ngamin itay. Kat, in-enjoy mo matan tinakisar-sarita itagbambantay jay store. Jay balasang akana kan ni bakit pileng.
Tila ibagbagam may. Ni nana piling taday di istaw. Nagawid ka no, di ka anakan na. Agasam day ta, amon pa yan nagawid. Siguro, di na magmaw, tadi mo ngamin nakita yung store. Ay na, unay ka na ya. Tila ibagbagam. Sana pudno day tabakay. Amo ka, maumumakan kanya ng asawam. Ha? Kaya't mo siguro tagsapol iti sa balya babae. Naumakan kanya, gaputan na lukmagak. Ay na, yure man si katikalok magan. Dito irabaw ti dagak. Lab ka lata bakay. Kunkunam lang day ta, ni, tapnusan ka nga paan. Nga mamok, marikriknak. Kaya't mo timang padas iti sa baling arpad. Ay, nang talna ka kaday. Awang kinapudno dagita ibagbag ha. Mala, ang kalutuanan tinsang put ko amasida. Masalutang agluto. Si ka na tagluto. Awang malaganas ko mangan. Apay, agsublipay ladya ka anakam dito ayan, nanapileng. Way, tanay, awan kaduak nga agbantay dito yung store, Mila. Apay aya. Bagbagam tumambang nga rod. Tasan nga agbadbado iti nagsisiksiyabado. Nagkikipo dagiti bado na. Kan nagkiting di paldana. Istor to ayan na sa na beer house. Ha? Kan sana syudad ditoy. Iso sana kung di bado iti kasjay. Sana bali. Ata pagbagay na mo, balasang kaw. Bagbagay na ngam pagpantasyahan ng dagiti lalaki ditoy. Pati dagiti asawa na lalaki, kita-kitaan dati lupo na. Ha? Konsentidor ka mga iki na. Imbis nga nawaam kay kaya mo maut. Nagado na lalaki ti umamang sirsirip kan kuana ditoy. Ne, apay aya masikurang ka. Balasang mo di ka anak at awan dakis na. Nga oray dagiti asawa na ka kursunada kang kuana. Ne, awan mo agar-aram iti ka anak at nga adasawa na, Mila. Adda! Ngam limod! Ilimlimod dalaan, tago nga dagiti asawa da. Iso bagbagam di ka anakam. Pagbadwam iti atidog ti manggas na abadaw. Kan pagpaldam iti nagayan. Ha? Nakagtrabaho bakay. Barang malpas mi details di balay ni nanay mang ina. Isarunumin tuman nga aramidan di bubidada. Mala, mapantangarudan. Ha? Rumor ka may. Papanam ngay. Sumuro ta kiji pagtrab-trabahwam. Iya. Anya ko mo ijay. Kebantayan ka. Ay. Adda kanu ka di katulong ni nanay mangijay. Ay na. Pati katulong pag-ibuna. Palubusan na mga trabaho ba kay? Tanay, maburburi nga diti balay. Si katurumbang ang tagibalay. Bantayan tanakta. Ay saan? Agtalinad ka lang diti balay. Kabalak tagtrabaho para iti pagbiag tayo. Maburburi nga nga ruday. Kaganos ka? Ape nga na mahilig kay tinapintas. Insulto day tang araramidam kanyak. Ne, Adak lang aron nga asawa mo. Nga mahilig ka pala tinapintas. Oray kadwanak, no makakita kay tinapintas, matiritiran tatanggad mo. Iso may mayatan ti kastoy, tapno mayadayo kay ti sulisaw. Oy, di no agreeing ka man, aldawan. Ikagluton. masaduta nga raw. Sikan ha? Anya? Kaya ko ba'y ti maturaw? Masaduta ka bumangaon. Malamina. Ingka man gumatang iti mantika iti store dino. Naibus gaya man ti mantika. Kikita man na kailad da tao ba unam? Sikan na ti mapan. Kaya nagbuy-buyak pa ila ti bukseng. Anya? Para gumatang lang kasadot mo. Kaya mabang ka ha? Ay way, kwartam man tawan logkaw. Load kamot alod. Nagastos day ta load. Eh, sumot ati libangak di ti balay. Isu alodan na. Sikat trabaho, di sikat ipagdawatak iti paglaod. Awan trabaho, isu nga awan pangalak iti kwartat. Anya, masikog ka ko na, Mila. Una nang. Ikatagsaratan ka pa ilang aglako-lako Aginana ka pa'y. Hawang magkanan minudyak ag trabaho. Pagtrabahom nga minjay asawam sikat agtagibalay. Ta iso ti manggad iti pagbiagyaw. Day tangarod ti problemak nanang. Anyat sangitam nga yanak ka. Nakasaritak ni Lydia dino. No kayat mo ka no. Sikat imang kontrata iti palay nga ipatakder na. Anya? Palubusan ka nga agtrabaho manen lakay. Promise, saan ka nasurutan iti yan ti trabahom. Kan saan akon nga agimon iti angin.
Agbalbaliw akon lakay. Aw, nagimas ti agkuko dito'y balay. Masadutak. Mangsapul dan na iti sa baling agtrabaho. Sana siya, tanay, bisya nga raw. Busy ka nga. Bisya nga agbuy-buyat tibay. Nagado mabuya. Bukseng, mubay. Ganyan nga pa'y dita. Ano usam ti manggid Total kay sumakaya mau. Masikugak. Orek si kuk aming nga barang mau ang bibiyang kaw. Ha? Basta siya, maturog mangan lati aramido dito'y balay. Period. Kampay idilaeng dayjay nga impakita iti asawa manang biyanang. Kampay ide simmadutakon. Kampay ide jakun kayat agtrabaho ken kampay ide awanen pakibiyangak ken kuana. Ngam sumagmamanulang aldaw akas jay timpakita kiti asawak tati kayat ko ket pariknaak. Bareng maamiris na tibidot na ket dinan ulitan pay. Nagkuring arod dayjay nga strategic ket nagbalbaliwan ni Mila nga asawak. Nagtrabaho ak metlaeng ket saan na nakasitisigod ti ugali na. Katita talon ta anak me ken ni baket. Ket naragsak kami aminan. Alakastan to'y pagayam mo, Dino. Mayat ti strategy pagayam Dino. Ket naimbag ata nagkorre day ta nga style mo. Ket nagbalbalew. Siyempre, naamiris na, ano saan ka ngagtrabaho, iso ti maparigat nga agtrabaho. Pagyamanak ting ka pa nagsurat, pagayam Dino. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Dino. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amin. Manang Biyana! Surat ni pagayam tayo a Benedicto sa napudpudno anagan tintay ba sa kani drama ita. Dear Manang Biyanang, may sa akabalo kat feeling baruak manen. Iso kanayon ti panagaram ko, ngem, kanayon mo ti pan nakapaay ko, tangamen, pasig nga ubeng dagiti ararmak, kat kanayon mo ti panang paay da kanyak. Kat numapaayak, aglaladutakon kat awan gaganay gayak. Rugyak ti agsalaysay. Tatang, mangan tayon. Sige. Mangan kayo, ta sa anak ang mabisain, anak ka. Apay akas ta tila ngayo. Kasla nagdagsan ti parikot nyo. Awan? Jakpat yun. At dalakit di parikot nyo. Ibagayo no anya dayta. Tas idadaan kami nga anak yo at umulong kada kayo. Di nabayagan na tiksmit ko Imbrik na hindi nakita kami ti personal. Talaga ka tingawanan ti karbang nga gayat. Gapo ka ti talakaya kaun. Gawan mangayat kanya kaun. Apay, itala nagkita kayo iti textmate yo. Itala nakita na kayo. Wine. Sa anak kami na naka-video call kan kuana. Kaya na miladawan ko iti profile ko. Manutawan na aya. 20 tao. Hanggang sa bagay. Kamalik makiday. Ngamin. Imbaga 20-30 taon ka. Ay, isumat lagayam Naglibak kayo ngamin. Ibagayo ngamin tipod no atawin nyo Di yu ilibak. Anak ko. Nakaububin ngamin dagiti arman nyo iti social media. Day katawanan nyo ngamin ati arman nyo. Tapno sigurado akayatin na kayo. Jak kayat ti bakit. Ubing ti kayat ko nga asawaan. Tapno adan to mga iwan kanyak into nagkapsotak. Ay natatang narigat ti agsapol iti ubing nga asawa no kastan ti edad nyo. Nang runakit saan kayo nga agpenpensyon. Anya? Kumaano pensyonado kayo? Kat dakkel ti pensyon nyo. Ta sigurado,
ado ti mangayat kada kayo tatang. Ngam awan met pensyon nyo. Ni, anya dagita ginatang yu, lolo. Pangrupa mo't dagita. Ay wala pa tao sa rekman tapno umubing ti ropak. Anya? Ay, kanayo na ngamin ang mabastay nga po iti kinalakay kao. Ay na, lolo. Narigat na mapaubing tarupa yu. Adun ti kuraret na. Anya, ay, awan nga tati remedyo na napaw. Narigat na paubingan daytan, lolo. Lakay kayo na talaga. Ngam, adda sa bali ari medyo. Ha! Anya nga dayta? Filter. Filter nga. Filter ti kamera ta cellphone nyo, ha? Anya, ay, apaw, kasano dayta? Isuro na man. 1, 2, 3. Na. Ay, nagmayat gayam ti agsilpay no nakapilter nagtar ken ubing ti rupak ama pilter. Ay, mabinsampay man. Ay na tatang, unay daytan a kasi selfie yo. Malubat ta cellphone nyo, iti kasi selfie yo. I-charge ko ano malubat. Kakaisuna nakatatairak dito iladawan ka. Kitaam day. Kitaam man akaw. Ni, nagtaer kayo mo't ditan. Ay na, nagkinistiro pa yo. Nagubing kayo. Kas kaila agtawon laang itinasurok at renta. Ay, padasak mo tiyagbalin apugay. Ken baby face Babaan da ito'y filter. Ay, nagmayat. Ay, namati mo tilo ka bakbakitan. Tiyan muna ke ubingak pay. Ken tiyan muna kit nakinis ti rupak. Ay, di nalaam mo nga about. Ken kasla kordoro ito'y rupak. Ay, nag-chat man ay. Sige. Nayunampay ti agi forward iti ladawan mo, my loves. Ay talaga na inlaban kanyak na iti abakait. Ay, balo abakait. Hanggang kumayat kat mait. I-forward ko amin asilpig dito silpong kao. Sagay sa nga i-forward. Ha! Ay, sos! Nai-forward ko mo tayo na itay awan filter na. Ay, i-delete ko adagos. I-unsend ko. Ay, na. Ay. Naimpaglangan. Tasaan na pa'y anaisin. Sagay sa kayo kaninanang mo, apaw. Duaan ang pipinta sa abag, lolo. Nangalaan nyo ngay. Ay, regalo ginubiyang ijabrod. Ited na kano kada kayo. Imbaga nga may nada kayo ti kapalay kao. Anya? Ay na! Ay sos! Umawag man ay. Hello, my dear. Hello, my dear. Ion mo ati video ti cellphone mo, my dear. Uwan, mabitla ang my dear. Ay, Carla, sikat yung parang dito'y cellphone ko. Tayo nakag-CR. Ibagam anag-CR akwan. Ay na. Sige. Sige nga, lolo. Hello. Uwan, my dear. Daytoy pa'y manlaka anakak ti kasaritam. Ta agsi arak biet. Okay, my dear. Ay. Kaanakan ko na yun, lolo. Ay, Juan, imbagak akaanakan ka. Kan imbagak akabsat ko ni Nanang Mau. Ay, sige, kasarita mo. Iun mo ti video na. Ay, sige. Hello, Nana. Hello, iha. Si kadi ka anakan ni Benedicto, saan? Uwan, Nana. Nagpintas ka balasang. Imala ka kini Uncle Mau. Ha? Agawid akon iti mabiit. Ta umayak makiasawa kini Uncle Mau, iha. Sapay kumata kayat dak apara kini Uncle Mau, iha. Ngamen, adayo abak-bakitak ngam ni Uncle Mau. Ay,
Weakness ko nga mentikas kini uncle mo ha. Pugay ka na lambing. Kan siyempre, ubeng. Nabayagan abalo ak. Kat uray ba kita kaon, ubing ti kayat ko apakiasawaan. Jak kayat tilakay. Sige iha. Bali waktu ti umawag nun alpasen anak siar ni uncle mo. Bye! Bye, Nana! Tatang, adamot gayam nobya yun. Una lakaw. Hanggang, saan ko alam day jay? Bakit anayon? Anya, kat sayo inaram. Ha? Saan ko ngay naram? Iso tinangaram kanyak. Sinisirap nak iti dolyar na. Iso naban ni tanak. Anya, Ay na, nainlablao na kanyak. Tiyan mo na gamen, ket ubeng ken guwapuak. Di nalam mo a filter dagiti ladawan nga impurpurward ko ken kuana. kat kasano day tangay. Kasanon no agkita kay to iti personal. Jak makisinara ken kuana iti personal. Kat no namnamaan na kano ti panagkasaryo inton agawid dito Pilipinas. Kas tamot kano ti imbaga na kinikar lang apo ko yo. Ha? No masapulan nak Ilembengak day jay. Jak kayat ti bakit. Pakisama aklaang takanayon nak matapawitan iti kwarta. Ay natatang, sardangan yun ti kastangar aramidan nyo. Delikado day ta. Kukwartaan yun day di abakit. Kan lukluk ko nyo lang iti kastangar aramidan nyo. Ay na, di ka madanagan anak ka. Tayin tundan ni agawid day di abakit. I-break kong taon. Anya? Hello, Marina. I miss you, Benedicto, my dear. I miss you too, my dear Marina. Agawid akon iti mabiit. Jakon agsubli dito'y abroad. Nakasarita ko, nagiti anak ko dito'y. Ket imanugot da aditan Pilipinas ti pagnaadak. Ha? Apay ngay? Apay di mo kayat? Akadwatan iti agnanayon, my dear. Agkasartan. Kwa, ay, awan pa'y urnong ko. Di ka madanagan. Siyak ti makaam mo iti magastos. Ha? Ay, kwa, saan? Kababain. Awan ti rumbang apagbain na, my loves. Isikirito ta Asyak ti aggastos para iti kalaysa ta. Ay, kwa. Ay, saan pa nakasagana ang mga asawa? Ubingak pa'y. Ay, basta agawid ak. Ta umayak agpakasarking ka. Period. Anya! Ne, apay ang nagdakkel tabagyo, tatang. Papanan nyo. Ay, agbakasyonak pa'y lang anak ka. Noon da umay abakad dito'y balay, ibagayo nga awanak. Ibagayo ang asawa akon iti sa balay. Ha? Asino? Ay, agawid ka nung arod, chatmit ka. Kat ipilit na ti makiasawa kanya. Diyan makayata. Anya? Ay, katakdaran nyo tanubya yung arod. Manjak! Jak pagan ano day jay. Mga asawa, bakit pa'y? Pulos mo ta. Ore awam mat. Ubing ati asawaag. Apay ngamin nga inaram yun, no saan nyo akayat? Iso nga ron tinangaram kanyak. Sinisirap nak iti kwarta. Ay, malatag bakasyonak. Tanay, agawi dahin di bakit nga crush kanyak. Ay, jak lapagan ano day jay. Dimet ko nayo, anamin adon a pinasakitan da kayo ti babbalasang. Padasan nyo mat ani Nana Marina. Bareng isuntipod no amangayat kada kayo, tatang. Manjak nga rod. Ore jak mga asawat. Basta saan apadak a senior citizen. Ano sa kaun taglak-lakay abalaw? Mayat dito'y ayan ko, paray. Ano ti babalasang ditawi? Apay, nabayag ka dito yun, aya paray. Ay, wag! Para lutuak dito'y pakanan. Pakanan ni Tel daw, inuman mo itirabay. Anya? No kaya mo? Nag-apply kan ditay, tayo bagat kan ni Baus. Iso na lang ata, para inaw tisap sa pulen da. Ang libre amin. Istiin ka pa'y. Ada kwarto apagturugan ta dito'y paray. Ay, sige. Kayat ka. Kaya pag isaw, tagsapsapo lang itipag na idak ita. Ta aday lemlembagak. Ha? Apay ada utang mau. Ay, kwa awan. Nga banda bakit kay lemlembagak?
Ang kurso na daunay kanya. Jacket ay jay. Aya! Mala, barag makasapol kay ti kaparagpag mo dito yun, pare. Ano ti babalasang awitris ni Dawi? Nagpipintas na bay. Hello! Naimbag nga oras yaw basang. Mabigbig nak. Nana Marina? Wen, siya nga raw. Mabalinti umay. Sige, sumurag kayo, Nana. Ay, agama nak. Jak imbaga kini angkel mo nga itangaal daw ti panagawid ko. Tapno masurprisa. Ha? Ayan na ka, day. Kwa? Carla! Naimbag nga oras mo. Si Kani Karen, saan? Ti kapsat ni Benedicto. Ha? Ay, kwa. Pasensya kayo, no si Mang Peta kung dito balayaw. Kaya't ko ngamin asurprisaan ni Benedicto. Ngamjak magayam masang petan dito balayaw. Napanan na ka, day. Kwa, nana. At danapanan na. Nakabakasyon. Sa dinaw. Diyak mo, nana. Tadi namat imbaga ti lugar apapanan na. Sana balay. Urayak latan ti panagsubli na. Agawid ak pengarot ijay lugar may. Agsubli ak tao. Nanang, kasano da ito yan? Kaano nga gawid ni Lolo? Ay, diyak mo, anak. Di nakrep-replyan ni Lulong. Ala, sapay ti amo ni Nana Marina kat ubing pa'y ni Lolo. Unay mangaminan ni Lulong. Tila inararamid na. Anya nga ita. Ay, kasano nga tanga ibagakin ni Nana Marina ti may papankin ni tatang. Iba gayon, tapno saan amang namnama. Ti amo na ngamin kat nasurok latren tatitawan ni Lolo. Iso nga iba gayon tagpaiso. Urayan ta ni Lulong, anak ko. Taiso ti mangibagay ti pudno. Barang agsublimot la adagos. Ay na, agyaman nagdani ka. Italaga inaram ka. Inaklon na kadagaos. Gaputa gayatak matkan ka, Benedicto. Ay na, agyaman na ka talaga dani ka. Basta yawid na ko na. Ay, wun. Arigla daw. Ay, talaga ayam. Awan problema iti day ta. Ay, hagyaman nak ta inayat nak. Nga uray nalukmagak. Ay na, sana problema ti kinalukmagmaw. Napintas ka mag, nga oray nalukmag ka. Kanubing ka pa ay. Agi katakon dito'y kas waitress. Ay, agikatak meten kas dishwasher. Umuna pa'y langal daw ka. Ngam agikatakon. Tagawid tan ijay balay may. Ay, ayaton ka. Ay, ayatan ka mat, Benedicto. Asino di masikog nga insang putyo, tatang? Na, masikog nga. Ay, lukmag na dayjay. Bilbil na, sana masikog. Anya? Nubiyak ni Danica, isuti ka laysak. Anya? Kasanon ni Nana Marina? Ur-urayan na kayo. Agsublinto kano dito'y balay. Ay, awan maramidan nantada sa baling asawaag. Mabaid mo't siguro dayjay, nung makita na ni Danica. Inakto kitain tay baboy di kumpare, tagatanga kaon. Pagkasaranta, Danica. Anay ko, agsikalan ti tiyan ko, Benedicto Ha? Apay ngagsikal? Kanyat kinan mo aya? Itaray na ko ni di ospital. Ay, Darasal. ho. Ay, mabit lang harot. Ta mga yabak iti pangiluganakan ka. May pagaraw pa. Masikog ka magayang ngayon sangpit ko iti balay. Kat ita, nakaanak kan. Pakawanan nak, no nagilimodagkan ka, Ay Benedicto. na, unak lanulok magmuday jay. Masikog ka magayam. Sorry. Sana bale. Taureadan anak ko. Ay ayatan ka latta. Makikasarak latakan ka. Ay, saanan? Agpaimpagkanta agawid kayo ni ti anak mo. Ha? Ay na, kunak lano agragsaka kon. Hanggang naluhuak manain. Ay, una yan, tikas to agasgasat kao. Una yan. Oh, anya ngay, di husto ti atap ko idi. Kunayo alukmag na dayjay, ngam sikog matgayam nga agpaiso. Ay, un nga roda. Madangal lilaw samot amin ang ababae dito'y ili tayaw anak ko.
Urayan yun ni Nana Marina, kay mawag itay. Agturong ka nun ditoy. Ay, sige, urayag. Ay, naisuman la ti asawa akon. Ta sigurado adi naklukwan day jay. Tabakitaan. Hello, Marina. Ha? Asino ka? Si kakaditi ama ni Benedicto. Ay, si Kamot. Siyak ni Benedicto. Siyak tinubiyom. Siyak ti kanayon mo akad-chat-chat. Ha? Dinak man rabakan, tata. Saan asika ni Benedicto? Sika ti amana, saan ka day? Siyak nga road. Apay ay adi nakpatsin. Ay, Nana Marina, pudno ti imbaga ni Lolo. Iso ti chatmate yo. Aniya? Ay, didak man alilawan. Kat ubing ni Benedicto. 35 lat taon na. ay, sorry Ang pinaubing ko la ti rupak iti kamera ti cellphone ko. Nakapilter day jay. Aniya? No Ay, kasta? pasensyakan Ang sa nabalay. Ta sa anak mo't unay alakay. Napigsak pa'y. Sige, agpakada akon. Agsubli aklangan ni Abroad. Ay, apay ngay, my loves. Di nakawagan iti my loves. Ta saan ka apagan anaw? Jak pagan ano ti makinubyo iti lakay. Anya! Pimanaw nga rod ni Marina, kat imblock na kon iti social media. Kat iti sana nagbayag nagsublimot lang ija abroad. Katawanan da magkukankwana. Manipon ni din jakon nagaram iti babae. Impa may saklatan tinagmula-mulay tagduduma nateng iti talon ko. Kat naragsakak ita, tadadag iti apokok amang liwliwa kanyak. Alakastan, ti pagayam mo, Benedicto. Ala pagayam Benedicto, leksyon para ken kadayta. Tamadi nga menti mang lukluko, iti pada atao. Ta si kantumot lang ti mangapit, iti bunga dayta. Pagyamanak ting kapanangibinglay, iti kabadasam, wano kapadasam. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Benedicto. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Bye-bye! Manang Biyanan! Surat ni pagayam tayo Rose, tintay basa ka ni drama itang. Kastoy man ti surat ni pagayam Rose. Dear Manang Biyanang, aday din nagbalin anobyok, adayo anatataangan ngam siyak. Tanasurok ka 60 titawan na, idin to ta siyak kat nasurok la 20 titawan ko. Jak kumaklunan ngam napilitanak, gapo iti panang durdurog ti inak kanyak. Kan gapo ta nasingpet, kan nagagat amang sarsarungkar kanyak iti balay may, napilitan na ka ng aklon, tamasya nakmet kan kuwana. Katapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Miller, awang ka di pa'y planaw, amang ikalay sa kini Rose nga anak ka. Nabayagan nga ibagbagak day taken ko na. Nailaki din dayjay nga ubeng. Kaya't may kuman nga agkasar kayo. Tapno maadan kami metan iti apo ko. Uray siya ka, nana. Nanang ko namon kanyak. Takas lagas sawa kayo iti anak ko, Miller. Ang yaman akta, kaya't nakagbalay na manugang. Nanang. Wen, kasta. May mayak mulaadun gan no nanang tiyawag mon kanyak. Hinapudno na, nanang. Kaya't kumutan ti maadan iti anak. Di pa'y mat kaya't ni Rose nga kasar kami. Alabay takasaritak to ti anak ko. I work, Miller. Apay, aya nga itantan mo pa'y laang ti panagkasaryo kin ni Miller, Rose.
kat di tanto melat turong yaw. Jak nga rod kayat. Jak pa'y nakasagana. Anya, kaanon tupay ngay? Kasanaw no makasapol iti sa baling asawaan na. Katag sa pula nga. Awan pa kibiyangak. Kayat ko ano kasta ti mapasamak. Anya? Ay nagloko kan? Nagtangken at talaga ti ulom. Agnobyo kayo lang arudan. Kastapay lat ibagbagam. Katda kayo mat ngamin. Pinilit da ka nga nakaklon kan kwa na katjak mat ayayatan. Sursurwa ang ayatan. Tasaan mat adakas ataon ni Miller. Nasingpet lagarudan. Adapay mabalin na itibiyag. Agbiag kanto ananam ay tisidong na. Kan may siya, saan mat unay alakay ni Miller? 65 na laang. Kasla tatangkon. Ay, agtal na ka. Nagadupay la reklamaw. Kat agayan ayat kayo lang arudan. Agkasar kayo kideng. Inaklon ko tayat ni Miller, takas tati kayat yo. Itatagayan ayat kamin, baybayanda kami matan Saan kumamat nga, ti kayat yo ti matongtong pal. Pang-asi yo nanang. Apay aya apilitem no di na kayat. Kaya nung ay sumapol iti sa bali nga ikasar na. Sayang mo itlakay. Sayang tay. Sayang tinapintas agasat ti anak taa. Bak nang ni Miller, naglawa ti dagana. Kendakkel ti balay na. Di abroad amin nga anak na. Pau-pauitan da iti dulyar. Ay, una yun. Nuar arigan. Kasla si katinang pilit ka ni Rose makirelasyon ki ni Miller. Wen, aklonak dayta. Ngam para mo la iti pagsayaatan na ti inaramid ko. Para iti pagimbagan na lakay. Oh, ato ti allowance mo, Rose. Ada pa lang dyan intad mo nga kwarta kay di namin, San Miller. Sa bali day jaya, sa bali mo't day to'y. Awata mo na, honey. Uray pa nga tagaburan na kiti kwarta. Hanggang to nga masursuro nga ayatan. Sikamat. Di na kumamat pagsawan iti kasta. Na masakit anak. Sorry Miller, Diyak ngamin mapaglibakan tireknak. Saan ka nga ayatan nga talaga? Please, di mo baliksin dayta. Di mo ni parupa kanyak dayta. Iso ngamin ti kinapudno. Ay ayatan ka lata, Rose. Sa anak mapukawan iti namnama. Amok maayat naktulata. Tangay saan nga awatan ni Rose to itid ko akwarta. Da kayong tipang tidak, nana. Ay na, nagsaya atay. Ay na, pasensya amla ko man ti panagsasao ti anak ko, way. Kas jay la iti damaw, ngam agbali tumula day jay. Ay, kaano nga ta maayat nakmet. Nay, di mo nag-I love you king kan, inaklon na kan saan? Ay, una, natamnay met nga I love you. Madlaw apeke. Sana balay, ta inaklon na kan. Masursuro na kamot lang nga ayatan day jay. Basta ikam akanayon iti kwarta. Di namat nga ron awatan do ika. Di, siyak ti pangyawatam, ta itad ko kingkwana. Wan, Miller. Siyak ti makaamo nga mga ayaw kingkwana. Basta nukas di nga umay ka, ikam iti kwartana. Wano saan, igatangam iti pizza, siupaw, pansit, litson, kanda dumapay. Dagita ka ti weeknights di anak kaw. Litson kas kadapit pizza. Kasta ayanan na. Wine, ay na, pag-aayat na ti litson. Iso ano sumarunong nga umay ka, gumatang kanto ka di iti litson manok, kan litsong babaw, ta itid mo kingkwana. Kita no ding aglag to iti ragsak na. Ni, itaman pa nga umawag dato nga babae. Hello, Gigi. Hello, Rose. Kumusta? Long time no call. I miss your friend. Kailiw ka matan, Ayan mo. Ay na, adaak dito'y lugar ni Super busy ak iti trabaho dito. Ay, isumat lang atad talang nga nakalagip ka, Wang taawisan ka. Agkasara kon si ka. Anya? Agtal na ka man? Anya nga kasar nga ibagbugaman? San ka di? Kasar ti kabsat ko. Umay ka dito'y lugar mi, Wan.
Nag-adayo mat dita. Hindi uray man. Tapno makapasyar ka dito eh. Please. Sikati may isang abay. Anya? Please. Please. Please, friend. Sige nga ron, kita akto jak may pasigurado. Mapantaahan adamat lugan ko nga ramatan ta. Ha? Sigurado ka? Kabaalam tagmaneho iti kasya kaadayo, Miller. Wala, nairuamak ngagbibiyahe. Uray ka sa no, ti kinadayo na. Sige nga ron jak kayat nga gumura ni Gigi. Iso nga mapanta. Gayem ko day jay iti sigud nga kumpanya nga nagtrabahuan me. Nga makar iti trabaho ijay lugar da iso nga pinmanaw. Kasta ka di? Wen Miller, ngam pangaasim hanmon to nga ipadlaw nga nobyanak Nalawag. Uwan, Rose. Friend, kamusta? Ay na, friend. I miss you talaga. Kamusta kan? Ni, adaman ka duwam. Ay, Wen, ni tatangko. Isugayam ti amam. Imbag man ta nakasurot kayo kini Rose, tata. Nakapasyar kayo dito yung lugar me. Uwan, tadyak ngamin kayat nga agmay-may sa nga agbiyahe ni Rose. Ala, umay kayo, tata. Yamam mo kayo kini mother ko. Tapno saan kayo amaboring. Ta ipapas mi man kaya giniliw dito yung gayam ko. Sana bali, ta very friendly ni mother ko. Saan ka amaboring makiistoryakin ko na, tata? Diyak lang pagharop. Ubing pa gayam ti ina ti gayam ni Rose. Saan mo't bakit akon ta 58 kon kabsat? Si kakit di ubing pa'y gayam ti ama ni Rose. Nataerpay. Ay, agyaman ak. Ay, oras si kapat kabsat. Napintas ka. Ken ubing ka pa'y. Kasla, agtawon ka lang iti 40. Ay, una yan. Thank you, latan Ala, umay kakabsat. Ta ijay tirasa ti pagsaritaan ta. Alaak ijay ti merienda. Uwan, malagarod kapsat. Mapantangarudan. Ay na, friend. Titaam da mother kan father mo. Itay da pa'y laso manala. Bye-bye, friend. Barang madevelop da. Anya. Sabagay, single mom ti ina. Di mo't si bibiyag pa'y ni nanang mo. Ay, awanan Nabayagan nga nagsinada. Kan saan da nga nagkasar. Anya. Ay, pakawanan nak, Diyos ko. Agulul budak manan. Pakawanan nak ko, ma. Kat, no bilang laang. Kayat mo ni mother der para iti amam. Ay, wala. Ginusto dalakit di. Bakit din ngayon nga dyak kayat? Ay, nagmayaten ngayon no ginustuda. Kat idawat ta, apren. Sa pahila ko, ma. Hello, Miller. Hello, Rose. Umayak kita dita balayo. Gumatang iti pagrabyan tayo. Ay, adda sa nga ilik nga mintad ta. Si Mangpot na gijay kakabagyan da nanang ko. Di ka nasayat. No umayak ta mamamuk ida. Ay, saan? Kuha nga min, handa mo nga lakay tinubyok. Ay, sorry, Miller, kayat nga kantsawan da. Iso nga hang kapay lang ako maito niya. Sige, no isuti ko na, ma. Kaano nga ron nga umayak dita balayo, Rose? Amangan nga min numabayag dagi dya itoy. Iso nga hang kapay lang ako aging nga hang ko nga ibagan niya. Sige. Ang mabalin ka di amangan ta itiruar no madamdama. Ha? Please, mabita lang. Kailiw ka nga minan na makita.
Sa anak nga sure. Basta urayan kay ti restaurant asigod apang pangananta. Urayan ka nga urayan. Alas 6, at aki jayan ha. Bye! Ha? Ay, Miller! Hello! Ay, inidip nan. Kaya't kung ngaliklikan ni Miller nga kasano nga taya. Ura kasano ti aramidak. Talagahang ko nga masursuro nga ayatan ni Miller. Hello! Ayan mo, Rose. Itayak pa ila dito'y restaurant nga gururay. Eh, sorry Miller. Talaga nga hana ka makaumay. Hanya, uray 10 minutes lang. Kaya't kala makita. Please. Ay, sorry nga talaga Miller. Jack makaumay. Sige, bye. Ay, Miller? Ining! Apay nga daka dito'y kamsat. Ay nahain ko ihugnak ti anak ko ang nagpasyar ditaw. Agawid kami mula nubikat. At dala umay gatangan ti anak ko ditaw. Napanagorder iti makan ti anak ko. Ah, Mala, agkakalamisaan tayo, Miller. una. Sige, apag iso. Tadyak pa'y narugyan timangan. Agsasango tayo. Hello, friend. Oy, friend, intulod na kami ni tatang mo. On the way kami nga agawid iti lugar me. Ha? Nagapuan niyo? Di ta lugar yun. Ay na, di ka na i-text. Ta super busy ang friend. Nakita mi ni tatang mo iti restaurant. Chika-chika. Hindi kuhan, nagdisnudumutin amang itulod kada kami nga agawid. Bigat pa'y kumati awid mi. Ngam gaputa nagdisnudo amang itulod kada kami. Nagawid kami na. Anya? Ay, good news, friend. Kaslag kin naawatan ng dagiti parents ta. Ay no, sa bagay, agbagay da. Napintas ni mother ko, nataermat ni father mo. Oo na. Talaga nga agbagay da, friend. Apay nga tagtakala nga umay, Miller. Uuhan, Rose. Taada na patag nga ibagakan ka. Ha? Anya day ta? Impudno ko ni tigayem mo kaniti inana asaan ta nga agama. Imbagam nga agayan ayata. Uwan. Sorry, nga masapol nga ipudnok tayo ta kadakwada. Apay nga imbagam. Di hagdanag ta imbagak nga idila ang dayta. Ha? Ladhingitek, ang ama mo ka dinak tumasursuro nga ayatan. Marikrik-nak, awan panagayat mo kanyak, iso nga itad kun ti wayawayam. Miller. Sa pulam ti lalaki at talaga apakarik nami ti ayat. Di ka pilitin nga agayat kanyak, tamok adi mo tumaaramid na ita. Ngamin, adayo anata nga anak nga mitisika. Apay, ada ka din sa baling ay ayatan, Miller? Adan, ket sana peke nga ayat, ti marikrik na para kanyak. No di ket, pudpudno nga ayat. Sino nga'y tinagasat, Miller? Ni ining, ti inatigayem mo, ket umadanin ti kalay sami. Aniya? Manganan na nang. Yak mabisay. Ni, apay nga kastatit surayo? Nakalidliday kayo? Awanan. Mga sawan iti siya bali ni Miller. Ha? Awanan. Liniputan na kan ni Miller anak kau. Ulbud mo gayam da jay alakay. Anyat sangitan nyo nga'y. Irik-rik naan ka nga ron anak ko. Nasakit tinakap kau. Nasakit ti puso. Gapuiti parang lipot ni Miller kid ka. Unayan, hanak to pa nga agsangit. Da kayon tukit din. Ay, siyak tinubyan na idi, nananghan nga da kayo. Waran amok. Ngam irik-rik naan ka nga ron anak ko.
mga sawan iti sabalin Miller. Masaya nga na lang amin tanasingpet kung saan ana imot. Kasta ti ko na yu ata ko kwartaan yung amin. Ha? Saan mo't Tila'y bagbagam mo't si Rose. Katagpay sumat. Wano kurso na dayon ni Tata Miller. Isu nga kasta ti bagbagayo. Ha? Ay, agtal na ka. Saan ati lalawlawataw? Sa lawasaw ka mo't. Jack amono talaga kursunada ni nanang ko ni Miller. Taapayakas lang nasakitan iti husto, idinadamag na mga sawan iti sabali ti ex ko. Ngam, day takat atap ko lang matkit day. Ta Jack mat maliklikan ti agatap, gapoy ti nakita ka jar ti inak. Nagkasar nga rod da Miller kan ti ina ti gayem ko. Kat kaslaak na parutan iti siit, idinagsina kamin kan ni Miller. Ngamin talagang awan na pulos na riknak ngayat para kenkwana. Katita, adamatan bukod ko a pamilya, kat naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, to'y pagayam mo, Rose. When maya, nagsina kayo iti ex mo, kay samot nagtultuloy ti relasyon nyo nga oray saan mumot nga yayatan. Narigat ti kasta, ti makidan na iti saan mumot nga ayatan. Ta sigurado asaan to naragsak ti buklan nyo a pamilya, no bilang laang. May salaang tamok arason, no apaya nasakit tinakam ti inam, idi na sininaam ni Miller. Anya kunam. Siyempre, awan ton ti mangted iti kwarta ken kuana. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Rose. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyana! Ti surat ngayon tayo drama wano ibasa itak at manipod ka ni pagayam tayo atina saan napudpud no anagan. Dear Manang Biyanang, ada ka kay suna nga anak may kat mangup opisina. Napintas ti saad na iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Iso medyo dakkalmat ti sweldo na. Idi balasang pa iti anak may, kanayon na kami nga ikan iti kwarta may, iti amana. Ngam idi nakiasawan, manmano namang ted iti kwarta na, kat panagriknak, napatpatagan di asawa na ngam da kami, adadakkel na. Rugyak nga rudan, ti agsalaysay. Ni, da kayo magayam nanang, sumrag kayo Nagyaman na. Adda napatag adamagag. Iso nga imayak, sinday. Hanya day taya nanang. Apay, ilakla ko yu ayajay kaldingyaw. Ni, apay aya, adam mo yung gumatang? Wala, tajay mo't kano asawa mong timapan mangilaklakaw. Isukat timapan mangikunkuntakan, iti bayar. Iso nga imayak tadamagag. No amom nga ilaklako na jay kaldingyaw. Ay, kuwan agasawa kami nga rudyam mo. Nagsaritaan mi nga ila kumindagi dya kaldeng. Tasukatan mi iti baboy ti taraknan may. Nay, kita ma, alaam ti mapaglakwan ti kaldeng sinday. Ha, jay kat asawa mo, ti agnamnam ay. Naglayngan ngay. Sigod akalding mo dagi jay idi balasang kapay. Naipundar mo ang nagtrabaho jay Manila. Wen, amok nanang. Angam kukwamin ang agasawa at agasawa kami kang ngarudan. Gamam, ti mapaglakwan na. Tama nga numapan na lakit isugal. Wano igatang iti arak dita. Ay na, kaano pa'y ayaan nakita yung naginom ni Alvin? Amo yung magngawan bisyo na. Balay kan talon lat ayan na. Agin sisingpit laday jay. Takakaskasarula ang idinapan atawon. Sigudan ngawan bisyo ni Alvin, nana. Ay, basta kita ti kwartam. Ha, awan to, pa'y maitod mo kanyak a kwarta. Isun to laki dahil.
Ay, pasensya kayo na. Ano di kay pala may kaniti kwarta ita. Tani, adama paggasgastusan mi pay. Madamatipan nakatarimaan ti balay may. Ha? No apay nga may asaan a profesional akasken ka tinaki asawaam. Di dua kayo kumaita amang opisina. Dua kayo kumanga agtintinulong iti magastos para iti pagbiagyaw. Ken aminin a paggastusan niya. Kat, agtaltalon mo ni Alvin, nana. May bayat ti trabaho ma. Tadakkel ti sweldo medyo opisina yaw. Ha? Adama ngamin nagarom idiken ka nga engineer. Ngam di mo ngamin inaklawn. Kajak mo nga rodayayatan. Nagkasar kamin kan ni Alvin. Isong aklunan nyo ka din kas manugang yaw. Ha? Jak maikaray. Adayaw, tirik na kenkwana. Alvin, lakay. Ginbata nga kiti chinelas mo. Naingpis mo nga minin ta chinelas mo. Ay na, mabalimpay day jay sinday. Naingpisan. May mayat ti ginatang ko ta na puskol. Di ora jag chinchinilas kay mabalain. Napuskol ti kalyo dagiti saka bakit? Awan rumba nga pagdanagam. Kas kalapimpiman. Dandani maabutanan ti chinelas mo. Nya kumangay. Ay na, amumat sa anak ana arti bakit? Awan problema kanya kung alang aruday. Apay, nangalaam di ta chinilas mo, Alvin. Nagpintas mo ti kolornan. Nalabas ay. Ginatang ni Sinday nanang. Nagpuskol nga raw di so ama ikawa. Sana bagbagay tasakam. Nagpintas tay slipper. Ngam tasakam agkurkursing ken kakalkalyaw. Ay kagagangay na nanang. Taman nalon ka nga raw ti manugang yaw. Ado di tati amok aman nalon ang nadalos ti sakada. Managdigos da nga main. Kagdigdigo sa ama nanang. Wana, nga maminsan la iti makadumingaw. Ay, naimbag ka pa'y tamaigatangan na kajay anak kaw iti napintas at chinilas. Manipod na kiasawan jay anak kaw, manmanaw nga igatangan na iti kagawaak. Apay, awan chinilas yo, ayan nanang. Awan nga raw, tadinak mo't maigatangan ng jay anak kaw, manipod na kiasawa, nakalipatun. Anyat mis suutam di tati na. Asinaw ti kaapam. Awan, masurunak laeng. Day, asino ti kasuron mau. Jay hot-hot amanugang mo Na, anya mo ti kasta ngay bagbagamon. Anya ahot-hot. Di ka lagbain. Kau talaga mag, manipod na kiasawa ni Cindy Kankwana. Awanon, nakalipatun di anak ta. Saanin akas iday, alinawas nga igatangan nak itigamit ka. Kahit, among mga da paggasgastusan da ita. Teko namkit day. Day jay nga alwain ti papanan ti kwarta jay anak ta. Anya, pagkunamait, kagtaltalon mo ni Albain. Saan mo nga agbisbisyaw? Pangusaran na kumaiti kwarta nga ino bilang laang. Basta, jakamaw, ngam adayo at talaga tiriknak iti day ataaw. Nadagsan tiriknak kenkwana. Ta feeling ko nga main, kat kukwartaan na di anak ta. Atap mula day ta. Ay sus, adun ti atap ko apin mudno. Iso adi mula mo, antaon. Ay na, ikateman ti kasta nga ugaling. Overthinking kalaunay nga main. Papanam, Alvin, napay ang nakasukat ka. Agpailya man nanang. Inak aglako iti mais. Nangalaam di ta t-shirt mo, Alvin. Ginatang ni Cindy, regalo na kanya daytoy di birthday. Anya, sagmamanukan no dayta. Diyan mo nanang. Nan, apirasak man. Napuskol daytoy abada. Ken addadakkel at check na. Sigurado ang nangina dayta, tabranday. Naimbag man, tamaigatangan na kaiti kasta kangina. Idin to tada kami iti amana.
Katay lasag sa sangagasot at t-shirt, tigat-gatangan na nga itad kada kamay. Sagsi 50 pesos paikit din adagigay. Ha? Apay, no saan aga po kada kami anang paadal kan kwada, nakaturpos nga raw. At nga rod na pintas at trabaho na ita, alaman. Wala nang. Di katawan na pulos intultulong nan, tigat-gatangan na itinangina. Ay, na yan, kaya ti kasta kelas iti anak. Pasensya kayo na. Pagatang kan sa mga minapagatang alvain. Nay, samay. Anyasan? Pati ta sapatos mo, branded data. Madlaw ang inginaan. Original lakit di data. Sagmamano data. Diyan nga rodan mo na. Di maamaw. Tanimanon sinday tinanggatang iti dayta. Tapantalon mo, sagmamanaw. Diyan ka mau. Nagpipintas tigat-gatangan ni Cindy akagawaan. Kat awan mat intultulong mo, iyagad adal pa iya anak kaw. Napadasak tinapababainan, gapo iti kanayon a panagutang ku iday, tapno addala pagadal jay anak kaw. Ngam, sabali magkayam ti agnomar, iti naglingling atan may adadakkel na. Tata Anton, alaan da kayo man kininanati na nga sponsor inton kasarmi iti nobyo? Ay ikaw na. Day talaga yam. Apay kaano ti kasaryaw? Inton umay abulan, tata. Ay, malatay bagak to kung ninanam atina. Kaya't na nga tata. Kaya na. Kaya no pag-aayat natin mga anak iti kasar, ay maragsakan laki ni Dayjay nga agninang manan. Sige nga rod, tata. Pakibagayon to. Tapumanaw kami matladagos. Tada pa'y papanan mi. Balasang kaw. Manang Cindy, mabalin ka di ada kayo ti may nga sponsor inton kasarmi? Dua kayo nga agasawa? Ay, kawan na. Awan problema, Eva. Pati dananang kantatang nyo, inalami ida nga sponsor, manang. Ay, kastaya. Ay, nasayaat nga rod na tagkukuyog kaminton. Huwag manang. O sige nga rod. Kat agyaman na ka, manang Cindy. Mga nakta iti kasarinton bigat lakay. Iso agim mata nga kitibado ta. Anya? Ay na, gimatang kapailan. Kaya damad dagiti nakadulin abadok iji kabinay. Ay na, nabaybayagan dagi jay. Kan mga nun nakiputan dagi jay kan katalimukmag kan. Iso aday to ti isuot mo. Ad dato maar ka no isuot mo dahi to, ilakay. Sika talaga. Pasablugan naman ang bakay. Agasawa tan. Pasablugan nakpailagmay. Ay kapod no matibagbagak. Talaga manatar ka lakay. Kadwatang magayam da sinday kanti manugang tanga agi sponsor iti kasar, bakay? Apay, di pa'y lamang rugi ti kasaraya. Awampay dagitay dua nga sponsor or orayen da. Ay, nagpudutan. Nagladaw mo't akasar da ito yun. Aganos ka ah. Apay ayakas ta ka. Ay, kaslamad di man ang timod mo. Kita umit ajay manugang mo, oh. Nay, madlaw akabarbaro amin asuot na ita. Idin to tadata. Kat dagitay nakadulin laeng piman ijay kabinet dagiti insuot ta. Kahit apay aya. Kumaya mo dagito'y bado ta. Kasla kabarbaro pay laeng na plancha iti ustaw. Gemat ang payla iti baro abado na. Kunametlan kwarta na ti maigat-gatang iti bado na. Ayag talaka man. Saan ati lasipsiputa am. Di mo kitain di manugang mau. Tapno saan nga agsakit tinakang mau. Ay, masurunak. Agawidaksan. May samot day nga anak mo. May gatangan na di manugang tay ti bado na. Ngam datadadakkel na. Di na pa'y may gatangan mo. Gatangan na tamay. Wala, ngamsag paminsan lang. Awanin, manipod na kiasawan ti anak ta.
Saan natan apagan ano? Napatpatugan di asawa na ngum datadadakil na. Isuntik ikan na iti kwarta. Kan igat-gatangan na iti kawas na. Malala, huston, di kan sa manao. Aging gaditoy, itugtugot mo dahi tamuryot mau. Kababay no anda makangagkan ka. Hello, Manong Sound. Hello, Alvin. Anya ngay, nakapanunot ka? Pampanunutag pa'y laing, manaw. Jak pa'y mo nga may mapanawan ti asawa, tadari-ri naon na. Ay, kati pakita yung iti doktor. Tapno masigod no nyaman dayta. Sayang dayto yung oportunidad, ading ko. Siya ti makamoy ti gastusan nga abroad. Dakil ti sweldo iti pagtrabahuan dito ay. Sige, manaw, ta pagsarita amin to, mga gasawa dayta. Kagap-gapok iti doktor lakay. Kahit, kumusta nga iti check up mo sinday? Adda kanomot bukol iti karabukob ko. Ha? Dumakdakkel ka nun. Isumot lakas la marigata nakngagangis ka nagtilmon. Adda magayam nakabara bukol iti karabukob ko. Anya? Kahit maupira ka? Agagasak ka no pay lakay. No saan ka no amaalay iti agas. Isuntun ti pan nakaupirak. Ay, sos. Ay, kagsardang ka pala nga ron ng trabaho, ha? No makainan na ka, may. Pangalaan tayo iti kanan tayo ngay no tsakag trabaho. Kasano ang makaurnong tangay. Patgakon tayo ijajaya ti kabsak ka. Gabroda ka. Anya? Aginanakan ba kay? Tayo siya mamuti manggay. Agpagas ka. Ay, maopera ka nun dyan anak ta bakit? Data timang kuyog kan kuha na di ospital. Ta dametan iji abroad ni Alvin na manugang ta. Ay, kasimod di anak ta. Nung nakaalaan namot nga ta, iti kasjay asakit na. Ay, wan nga raw. Hanggang mala, sa nabalay, ta operaan tan. Sapay ko mataging bagay. Hello, nanang. Kumusta nga iti asawa? Kalkalpas ti operasyon na, Alvin. Baligay ti operasyon. Nasaya nga rin, nanang. Da kayon ton ti mangirwar iti kwarta ngayon pa uwit ko, Wan baraw. Damay na yung kwa kwartayo kung tatang. Sa bali ti aramatan nyo ti ospital. Sa bali mo ti kwartayaw. Ha? Ay, kat. Agyaman na, Alvin. Nawanan yaman na nanang. Basta anusan nyo ko mga sikasun ti asawa. Awan pagdanagang kinisinday. Tapag tinulungan may nga asikaswan kinitatangyaw. Anay ko, nagsakit unay ti tiyan ko. Ay, apay nga tangay. Kalkalpas la ti operasyon mo, anak kao. Ngam addamanen ang saksakit kan ka. Huwin nga rod. Kuyugan dakman, tayo tagpa-check up, nanang. Sigay, wan, kuyugan ka, anak kao. Maopera manan ti anak ta bakit? Wan nga rod lakay. Dayjay metla ka no ti remedyaw tapno agimbagan ti anak ta. Ay, naimbaglakid di ata da sweldo ni Alvin nga raramatan tayaw. Para iti pan nakapaagas ti anak ta. Ay, wan nga rod Makita am. Dili nalayas mo ang manugang ta iday. Ngayon bagbagam, papakpakan iti anak ta. Itangay, isa untad da kwarta na. Ket pasaray ikan na tapay iti kwarta. Ay, Anya ngay, di lamutam itan nagiti sinasaom iti kalabays. ala, di mon ipalagip tinapalabas. Tama ba inak lakay? Kumusta ka ngay bakay? Kastoy, naimbaga kun. Agtrabaho akman ng lakay. Saan ay? Aginanaka kiday. Agtalinaid ka lang diti balay nga. Oray ta napintas mo ti trabaho kay abroad. No kasta, agsubli ka man na ni abroad? Huwag bakit. Nagbakasyon na laan. Agtrabaho ta napigsaak pa'y. Agawid aktaw no, jakton ka ba alang tagtrabaho? Alvin, Basta ti kayak kao, agtalinaid ka lang diti balaywang. Di kag bambanaw. Agsubli mo nin iti abroad na nang, tatang.
Kay sa banyak subli ikang kayo manan iti kwartayaw. Hindi. Kano ini ka na kami, hindi ka sang-sang po, mau. Sa bali na ito niya, Nanay, sagli 5,000 kayaw, nanang. Tarang. Ay na, agyaman kami, Alvin Barok. Kat alaag na ito agundaway nga agsuri kan ka, Barok. Suray, no kinusku silapan ka iday, tunggal igatangan na kati anak mi iti badom. Suray, no pinagimunan ka iday. Imbagbagak, anapatpatag kan iti anak may, ngamda kami adadakkel na. Imbagbagak, apapakpakan ka iti anak may. Ngam ita, sikan timangmangtad iti kwarta kada kamay. Iso ang mababain ako unay, Barok. Pakawanan ako ma. Unay laki ni nanangin na ya. Awan day jayay. Uway, nadlaw ko dagita ajaryo idi kanya. Ang jaing kang kanaw. Pinalabas kulatan. Tadyak kaya tigumura kada kayo, nanang. Iso halipatan nyo daytan. Nabayagan na napakawang kayaw. Hiyagyaman na, Calvin Barok. Nagsingput ka, manugang. Inararakop ko ti manugang ko, itinakaro abain ko. Gapo kadagiti pakpakita kiti kalabas, kat ditaan na amiris ko anarigat gayam tagsasao iti patapos ako nada. Narigat timang lais, wano mang tagibas iti tipada tao, tadi tayo mo tagbalin na masakbayan ti tao at tagtagibas sitin tayo. Takas tati na pasamak iti manugang ko. Linalais ko ide, ngamita ison timang mangtad iti kwarta may nga agasawa. Kat no adda kasapulan may, iso akanayon ti asitgan may. Halakastan, to'y pagayam mo, Tina. Pagayam Tina, pagyamanak, dahito kapadasam. Tasabali manan nga adal wenno leksyon tinaadaw dito'y apakasaritaan. Husto launa ije kunam, an narigat timang lala ay suwan no mang tagtagibas si titipada tao. No apay mbet nga minan niya, kadwan kada tayo, ano awanan jay tao, kasla di tayo pagan ano, akaslawan maitultulong na kada tayo, tawan ka nga rod ti makukwarta na. Ngamlaglagi pen tayo kuma, asan la kwarta ti makaita di titulong kada tayo. Gantay kanayo namang ngagantayaw, at ibiyag kat kasla pilid ngagtultulid. Numaminsan, at datayo iti baba, kat numaminsan mat, at datayo iti nga to. Buena papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Tina. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo. Amen.